Tala flava malo le soifua o si mai whaafonga I talafou le radio Samoa. I le mai o sa whainga manolosia Israelu I Damascus wa liputia le abe sea mai ai o vainga awa suria mai le ai o Suwaida. Whaatino o sa whainga ia Israelu le laumua o Damascus po Tamaseko ma afu ai ma se campaign wa whaupuina o lo langolango ai se kulupu a lapi e a afia I whetawinga o lo whaia ma vainga awa le whainga malo o Suria. Ai titi mai pe to tolu tangata na fasiotia ma le tolu sfulfa o isi na manlua I ia rau swainga pe na whaamariane le mtanga wenga le soifua maloloina. Wa matua I upu ia Suria Israelu o na oana o swainga ia e meisa inisi o fale o le malo. Fai mai Suria o le a whaasao o na ia tatau e pui pui ai o na lau ile ele maona tangata I so se awala ma e wha mautuina lea whaamtaranga e le tūla fono whaamau malo. I initia, o le lavea o le vaalele le Air India I le masina na tenei, wa toe whafangu mai ai ma whaafinaunga I se tasi o mata upuna lo tea mai I le au nanga lea I le tele o tausanga umawai, whaatatau I le whaapipi ina o video cameras po mea po e ata e mata I tu wai ngā yoi ngā pailate I te tonu o le vaalele. O lo ta ua le CNN o se tasi o tangata I longa I le au nanga tau whemalanga inga whaapamalo a initia Willie Walsh, sa vea foi mapainate na ia tā ua o lo iai lava sa whina unga malosi ina ia whapi ina pea me po e ata I le pito I lumo whanele e mata I tu wai ngā yoi ngā pailate ma o ngā tasi foi ma wha maumaunga I le mea po e leo ma wha mataranga le e masani na wha o ngā isu e suenga pe atura I mai ni wha lawe lawe. O le toe tā ua la o le mata upu lea I le vaya senei, wa toe na langa ai whina ngalo nisi I le wha lawe lawe. Ma wa tā ua le CNN o lo iei whasiri whaatatau le ripote le suenga o le wha lawe lawe lea, na mariri waitangata I lua se lau fast food tasi I Ahmedabad, ma le se furu iwa sai lunga o le whonga ele ele. O le whina wane, a I lato wia e langolango I le whaapi ina o ia me poeata, pe ana whaapeo lo ua mai ana whaapi ina me poeata ia se manu e te lero na wheso soani I le suenga o le whaalawe na se imawai atu nei. Wa una ia le li whaiaonga Scotland o Gregor Townsend lana au ina ia whaamautinoa e mana tua le leila lato malangata amilo le nei o lo o alu le temi nei e ala lo lato manu malo I le whetawinga ma le awa Samoa. E lima suinga wa whaia le li whaiaonga I lana au mo le test e whaia I Eden Park e na manu malo skotirani le lata alonga ma le Maori All Blacks lua iwa le luas furuono I whangarei. Whaia ina ia fiti I ai e lua iwa I le se fulu ma le whaa I le ta alonga I suwa. Whai mai le ri whaiaonga o malanga ta amira nei po tours e mātere na manatua pea ono le whaalongona e mawairungo le malai le teimi o ta alonga. Mo le manu Samoa le aua whiriwhiria e to ono tamata alo o le ala e ina le ofu moana mo le urua I taimi I le ta alonga lea ma wa ta ua le au e au fiai tamata alo mai kalapu I atunu ese fitu. Whai mai le whaiaonga le maru tusi pisi e fia wa ai ua whaatino e le au la lato game plan ma whaatulanga I le fua mo isi ta alonga ua whaatulanga I le rumanai ma ia maua se awanoa I le ipole larangi. O le whetawinga na manu Samoa ma Skotilani e whaia I Eden Park I le asoa tai au. I New Caledonia, o suia whai pule o New Caledonia na tuuina la latu I o enga I se malienga ua whaia mawharani I le aso se pulurua le masina le nei, o le ao foina I eisa puipuinga whaapitoa leo leo ina ua whaia I ai nisi ni whaamata ue peo na riputia le Radio New Zealand. Whai mai le a maua lea puipuinga mo I lato wia mai e au fia ire toi titi I lua spulu o sui o vanga whaupai o lo langolango I Awharani e meisa I lato o lo finau mo le tuto tasi. Ma ua iei foi whaatasi I se marienga ma lea tunu. Ta ua li ripote le marienga o whaamawina ua whaaturanga I se alafua mo masina o lo lumana I e whaariri wai New Caledonia e vea masatete ai I tutonu lavo le li o Wharani. Aina ia ausia se marienga mautua te tau lava na mariri e umaitu mai e ese foi fetu na inga ua whaatulanga I lalo o lea marienga. Ma le tala mulimuli, ua whaasaina nei e leo ta avale a tangata taito tasi na toi urufale le tu malo enga I Papua New Guinea leo lo tu rai mai ei vevesi. O tangata I le tu malo ua fuafua e whaataunu ua tae aola latou palota e whiriwhiri ai se sui fōu le pale mene. Lua tausanga talo na mariu le sui sa iai momua.
Fai mai o le taimi nei o lo fai ei whetawinga kulupu ese i le whai tūrea, o whaasa i loa i leo le tō uru whale ato ni tāwale, ma o fola mai ei fōi ai ei se tasi te epe whaamata u fōi vanga au tau le puipuinga, e ono mawhai o na whanaina e au noa maselapata inga. Tala ia Radio Samoa mo lau whaafunga mai nei fōi aso, manuia tere ngā nuenga o whenga ia. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tau tuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava e te whio mai ai i le Shine Dental, ai e iai inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q-Cards, whaapea Wins Quotes i le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se furulua i le se furulalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo i whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A whio mai le 575 Great South Road, Manukau pe vala au le lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. I feel I was so sad. Omega Ka, Diana knowing Omega Ka, Sabaleta umofie. Omega Ka, feeling my loyal Omega Ka. Omega Cars, lua selau Kebetis Drive i Manukau. Po le telefoni o iwa lua fitu 5 tasi lua. Susu mai Manukau ne Omega Ka, umalole keisile Omega Ka. Whaasilsilanga i lupe whaalele ma tama whanau a whasta uta. E whaantulu atu i pa ia ma mamanu o le ainga sātuala o le ainga whaalangilangi. Ai ua mātou valulusia ia o le la au. Ona o le ngā ruenga o le manuanu tāpua ia le whakasa o loo fausia i te tonu siu tātou nu. E tāla sanga atu ai malanganga o le whaaloalo ina ia tātou au i uma i le tātou tausala a wāsef sosoani mo le ngā ruenga. O le rifa moe o le a whaia i lasto na i aso lus fuluono i ulai i le mautau Samoa i mangele. O le a amanta i le sefulu le taia o mai mawhaia na whaapso ta i le komiti mo le whaamawina o la au tautau sala. Whaaptai o lo sainia ai ono pulu whaaea whale upolu i le olu a tasi whalua fitu valu tolu o. Le au pepetele tala i lene i le olu a tasi 5 tolu whawha ma ape po moe mausu sofara i le o iwa lua tolu 5 tasi. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Party rock! Yeah. Shake that. DJ. Every day I'm shuffling. Let's go. Take this, hey. 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 Let's go. Ayatu ipe ayole fatifa mai o. Oliva una tata amase solo llevao. Tasila ba ole mate ile me ufo mai ai. Ulupe ole fanwa ufia ai ai. Wa wala ilo tona ngai lua
DJ. Every day I'm shuffling, shuffling. DJ. Every day I'm shuffling. Usolela susulumai maomana tuai la Samoa le nu'u o te nofo ai pe fa'a pe fea na ngalo atu oi leva ai Samoa o le penina o te fia i ai Solela susulumai maomana tuai la Samoa le nu'u o te nofo ai pe fa'a pe fea na ngalo atu oi le vai Samoa o le penina o te fia i ai Hangi mai se matangi e mamoli atu ai Lo ua lo fai la Samoa matalasi Hangi mai se matangi e mamoli atu ai Lo ua lo fai la Samoa matalasi Ia, talofa lava le pa ia mawalunga o le whaafonga tāpuai
Ia mai se fo o le sila mai moa le atunu pele Samoa. O au tā whaonga mau e vai vanga mau ti finga I lunga o le api o fōringa. Ma upenga ta whailangi. Ia mai se fo I mo le tātou Facebook page. Ia mo le tātou YouTube channel. Whatalofa ia te oe ma le nganga fifia. O whalofa fo ia te oe le swafa manbalo le tātou li whaolo Yesu Kiriso. Ia, malana pule whasoa I loutou soifua ma so mātou wola. Whaftai le atua. Sa o wha le lei. Tai awa fua ai lao ua maua. Ia, sula fo I le lofa ma le anga le lei o le atua lea o tātou toe lau lua fasila whaai. I le tā ua lunga o tiute ma Faiva lo filimba o le neiva I aso. Ia ele ngata I lea o le aso e ngā Gagaifo I hai. Ia Faiva o Samoa. Po whea lava la le tafo le lalo langi lo e whafonga mai ai. Whea le atunu. O le a le aso. Ia, ma le taimi. O le mea ta ua o le awanoa ua tātou wheloa I ai. E lo mo le nu ua le o tu o le nu. Wheloa I fo I pu e o manu ai le o pu e o mala. Ia, a lo le soifua manuia, a lo fo le whatotoa. A lo le ono sai ma le lava papale e I tiute ma Faiva lo Filipo a lo whengai ma le atunu I le nei aso whaftai. O lea ua e whanua I le whaatamaso ali anga nei le ngātai whale. O tau Faiva a lea ua tauta ia e ai I le nei fo I as wharele I mga Gagaifo ai ngā ruenga o le aso ia e mese o le tangata malana na ala usu e ino ua ngā e le lai le tai au ala usu Samoa ia ai momo e ais ia o le ua mafuta mai ia la malo masani o le fonga fo I o le tātou pola kalame le fionga le li malu o le malo le li satini le sunga e tumunu vao a siki ashu ia o le nganga fifia e whaatalofa atuai ma le nganga wha lalo malo le soifu manuia e lau fionga le li malu o le malo ia soifu manuia e lau fionga savea po lau sunga fo I le ia tawara nei tū lao le fiafi ia o le vinga ma le whaaftai le tua e fo I lewa le I tapau siri le langi I le ola ma le malos mo mai ele nei tū lao le fiafi tātou titoi mafuta le tātou porkalame te loa whai fo isi le vo tātou vala I o nunga fo tutu ni o ngā ruenga ia le lava fo le malos ia whaaftai le tua le o tātou wheloa I whaaftai fo lava ia pēr suro tino lau fionga ma walo soi fo lau le wal tautu ina le tātou tunu whaafai le tuai le pa ia la silasi le tātou tunu te mamtina maati tua me sia una pa ia le tu so lava se whatawhai taulanga ia mai se ia paanga masani le tātou a porkalame ne fiafi po fia lava ne ia tunu umana ne ke lopelo e mo me le tātou porkalame whatalofa ma o folo fatu ia lo whatawa al pa ia lo tātou tunu ma lo sei fo mo ia ma lo fo te watai ma lo fa malos e ia ngalo lo wa ma lo lu ko wa ku ori ai mondi ia fa aftai le tu o lo mo pele ma lo se me se la mani o tātou tamam tina ma tu o lo mo pele ma lo sile ma lo lu ne tunu ia le yo le dawa e whatalofa I tamam tina ma tu o le tunu ia fa pena fo yo na pe amba I lo sa ia awai pe o tangata nei e siri ona pele Yo talo to nai tamam tina mat tu asi sina. Ele ngata I mauta malawa ia fa pena foi fale o tangata matu. Nisi foi. E ta o to ele mauta ngasa. A la vai e o le telefone io ma mata ma fa longo mai. A todo foi o se vai la au le lea. E ma wai le ata ia masu ia foi la na fa longo. Ia mai tu sala pe no foi se ile I whanu tangata mātua male mautanga sangasa. Alai marama mai me la tutup. Te leo la tau nei o tātou tamam tina mātua pune tau lo fingu savia. Mātua tala noa manisio I la tau pei o I e mapu mai e fu. Dele ni mafufa. Ona tua o no whanga nei wa iai ia whale o tamam tina mātua. Tua tele la volo iai ia papalangi. Leu komuni alena. Pei tai o I ra tātou leitio. So la vasa porkalame o lo wha laulo ina ra tātou leitio. Pei o I leo lo mo I se taimi fo lele whanong longo ai, whafonga ai fo I le ngā tai musika, ia nisi fo tuanga. Mo wai fo I malaka I riskaimi. E se le tāu o le tātou porkalame, ma le tātou alis wasala o leitio sambo o le te mine nei. Ai o mai tau hina fo. E le na o New Zealand. Ia.
Moni au. Tele lava tafo le lalangi o lo o mau me tātou whaasala launga pēr o fu le nisi o komingi fu i o lo o mai e lunga o tātou porkala me I le vai aso me le vai aso. Moni au. E loi, whaftai le tua ni fu I a tomai le ui e wha ona pōnei o tua nisi o tunu o le lalangi I le tātou porkala. Moni au. E ia I le tamamatua na wala au I le atua le vai aso na si ma vai atu ne. O le fionga le whaasina ia tole a fua. Wa ngalo ia tea. Wa ena wala umailo na fine. Mai tila fia sa vea. Wa alu le malanga le mātou tama. Ai momori atu le nganga whaafitai I lau fionga. Na toi whaalongolongo tasi ale mātou tama e lau polkalame. Ave lo le whale mai. Ia, ma na tala lava na. Whai mai talo whai. Ai se aso se teimi ai te ule whidoa I le tangata lea o sa vea. Ia momoli atu ia I o la whaanga ma whaamuni anga. Ma whaafitai atu ia I. I lana tautua o whapelata. Na momo lo loto I o whaamatala e lo tua fine. Pea talo whai le nei tamali. Well, e tau ura vaenga lea sa vea ula vatalo. E vea fore ni tula le fiafi e vatu I whaamaisinga. Moni ia. Nisi o ainga o lo tātou tunu o lo uawhitia e lea o pōngisa o no walau pa ia lea tua. Malanga whae muli maleoti. O nei lava I le tai au, ma lea uli lea na mātou wha mawai atu I se tasi wha I o mātou uso, tau songa wha I se mātou ainga, le tō whaia I liftoa I nonu. Lea na langa maulu na tino maliu I le so, ia watu ia wha maisinga I se tātou ainga I vailele, ia ono walau pa ia lea tua le tamā, ia maise fo ia lea fini, ia ma na iu tātou ainga pa ia ainga lua. Ia, ka oi o kaka kiri siango asa vea. Langi mele o le whau umana tāpena ina le tua mo I tātou ola na whanau whaatatali. Ia ono o le mawhitanga whale ulanga nei. Tātou te misi e nei o tātou ainga. Ia vea fwela nea wano e whaamaisi atua I whaamawhananga fwoi. So lava ia se ainga o le tātou tinu ia o lo o whitia I lau pōngisao na walau pa ia le tua. Walawa ia solo nei. Ia, e whiololoani si o lo tātou tunu ulea na maule soifu e le ngata I nisi o whale relave. Ia o lātou fwoi o maua fwoi ngasi o le tino. Ia, whaamaisi atu fwoi na iu sumatu whawhino na walau pa ia le tu isi o mātou tina anti te eva. Talo whai. Sa le lea na mali na whaamana vaina le atua ia na ngā luenga I le aso nafi. Ia tu whine ia ina, sa le mai, whapeviluso ia ngā ona kuki, ia pefa ia na ia mātou whanau. O tātou ia le mawhanawhana o le atua. Taimi whainga tā le nei ia o tātou o iai ono walau pa ia le atua. Ia o wholofa ma whamuni atu, ma whaamaisi atu fōi tātou porkala me I le tātou inga me sinu tātou tunu asa mea. Moni ia tālo whai. Le langi o fōi o malae ma maota whai tauli o la fio anga bale tu malo sa le upolu e a fio ai ia whale fio ali. Fio ai Samoa le tolomea le mari o toa. Ia aile ngata fo ile na ia ole langi ayo ni niva mapuni ala ba ia malo tatu tu ma ia e va pena fo ile tu ole malo ile tu a ole fionga ile ti a kono pole di awa o fo ia taito taloto taleni ile tina matu ole ainga ia tu amafa ia momo onga le lei ia fa pena foi ona fa mai se so se tafo langi so se mafutanga ainga e kalesia wa siasi mai ai ia le tua ma fa ma lava nga o tatu matua pe yo lo nga se le la ma kan ka mo ka ko ma lulu ya so mai fa la kala kamai asa olo tala o e sawale tau malulu la tu e mamai ona whainita mo na ngase e saule tau malulu au mai ona mai masani tulu whafonga le ku ai mei foi misori ku la fonga masani ona malulu e saule kala le sino mo ku alwa ku du maka ye sa ku ka mo le lo po fe ola aro ye ya ale meta ua o le mau o le manosi anga I mai ilo o fionga ma mafso so ni mai fo ia wa e tau muli pele to tele le atu no wan nafi fo yo se aina Samoa lea se tasi o tina
ua loa langa lue o se le stalo le whaamsinonga i manukau. Lea na la vea le ta vale mali o ai whaatasi o ia malana whanau teine to lua i lea son nafi. I South Auckland, ia o se whaalewe lave matautia fo le nā mea. I le teimi kisi o le awala i le iafi ia whamaise fo le tua. I le nā ainga pifo le se ainga Pasifika. Ia, ainga Pasifika. Tau wai o le vaenga lea ua e tau le whewhina nei sa vea. Mo le sile o vaenga lea na mawhawhau e tala no ina le tātou polkalam. I lungo mga ala e le o i se mawhawhau le tupu e se whawla ve peita i ane. Ia, o le ua maali li ua maa wai soi fu o le tātou tulu. Mantu o le whautuanga la vea mtanga luenga. I tātou tilo i talo le taulu i te mine nei. Upu maasani la vea drive to the conditions. Tātou na whaafoelo sa e fua le i suinga o le talo le tau. O lo whesu suenga le mtanga luenga te mine i le i te whaarabla vele. Le na mama wai i ele soi fuo si mawhine lea ma nei alo lai tito loi wa yuku. E na tupu i lea. Tala tua nafi le tupu i le te ala i titi la vau le tolu le fiafi. Le ala lo whai Yesu suenga le mtanga luenga te mine nei. O na o vaenga e te tau na mawhai o na alo fia. Peita i wa iei ni vaenga ua maua le soifua matupu e whaulawe. O lo whaisi suenga mtanga luenga leo. Kele i o vaenga e o le titino mtanga luenga leo. Po le sausawa. O le hase isi vaenga po le tāwali. Ia, po le awala fo. Vaenga i o lo whaisi suenga mtanga luenga. A ise le tā ua o le vaenga leo. A whaiolo e whaafoina lo sa. Fua, ma whaafoe lo sa. Aga i te talo taulo i te minei lua. Po le ale fai mai o le lava o lo watamai. Ai ale lava lau malolo. Moni. Ke le yo la fia. Mana ia le lau fai tau watu foi. I se tasi o whala vela vele na tu pui la lo. I o taku. Le ana maua le soifu o se alo talavou. O lo i ele masalo mianga. Ua le lava le malolo. Fatigue. Lo no inga ua mui. Tiredness. Ioi, mana tua, e se le tau o le vaenga le, ni ma vaenga o lo ta o lo o fai e le o tau lai e le matanga luenga le whaparanginga ko le rids. E o le pe fōlinga e tili na lave vea matupu i a whara la vidunga o le vaenga momo, le restraints. O le fai a fuspa o le pasisi. Le fai a fo ino fōa o le whanau. E tele e i le a fianga pia o na la vea le tavali. O le luna rua, ia o le vaenga o le distractions, o le tavali, o le si vaenga ia impairment, o le lava le malolo, o lava le malosi, o lo iai fo inisi o ngase o le tino. Mana tu o le si le vaenga le tene la via tavali. Le tau o whapetani medical events, po ua, o oso le mai o la vekavani. Na vea i markavali, pe matapongia, pe tulol whaafonga le atunu, pe o so se mai maaliu, po o le ua whaifo isi lou fo o le tātou, suka fo i lea au le tino, lea na iona i vaenga, o nisio i lātou, ki nganga le lava, ai mana oina i tau nuku i lea, i le nofanga o lo fio o iei. Pe ana tātou tala noa le telo te mea tātou porkalami, a whai ele o lava le malos, koe kolo pōl whai ngā malanga. E siri le kuwai, ai tau nuku malmanuia, ngai lolo mga e whakope. Ia e tupura i lani pe fia whapea. O le vaenga le o le Ritz, o le ti, ia, o tātou maasani le vaenga le o le whaongai no telefoni. Whao distractions o le whaongai no telefoni, o le leo telo le musika, o le kelo mo life e mwa i lau ka vale, ia o le telefe o le teimi walu, o le kalangoa o le kinga, po le tamafo, o le ainga po le whanau, o le alu le eilo, lo malo sima lo ma fau i le fafo i no tavan le sile ma fu angai o le sawa speed e se le tele o le afianga o le tavale pe ala pe a ova tulu no sawa mana tua o le sawa fa tu la fonoina e le fa pe a fai mai e me se furunga e kulia le me se furunga a fai e te si la fiele o lava le leilo mala le fafo i no le tavale le o lava lo malosi ku mai la ikikila lora le sawa o lo sa a faifo e ke sila fia o le leila o ave fa mol a ni ma se fudu a le lima se fudu la loifo a le ngo se fudu
O le so ona sao o tātou ta avale. Me se la vale whaale tonu o taulu o le te min nei. E a vea lea ma mafuanga e ono la vea. O le si vaenga o lo iei. Ia o le whaonga ina o le lava malosi. Mafuala au whasaina. A o tango fia lea. Le ta avale. A o le si vaenga pito sili ana te leo le vaenga le sabe. O le maala malama o le atunu. I tū la fono mai e inga o lungo o tātou awala. O le tira vaenga o lo te le tātou ta avale la vea. Pe launa i tā uai. Elena o si mafini le masiana fana o le na mali. Le fo ina se sa inisio le atunu. Le na maulu la tu soifu le va yeso la vale nei. O no tātou whaula ve tau tavale. Tātou tala no le lisi vaenga. O tangata o lo usava vali nungo o tātou awala. Pedestrians o lo o ia te le o la afianga o le saunga le mui la tau nei. Mai tavale. Mua so le. E leo se au halar ko wainga. E leo se au halar ko wainga la sa vali le mo le awala. Pule ya le ai. O lo o ia tātou kolosi whaapitoa. O lo o ia tātou mo livo le o omi kolosi ai. Whaonga vaenga ia. O le stangata nga fia kolosi le ale kirikilo. E te tauana e tilo lo wanga vale tamatau wanga vale sa vali lo whaamautino wakilia le awala. O lesi wa faisi sawa kalangoa ai lilo le kifa. Kufa fo se ka vale pe kifa. La vevea toi mai la tolu sa vali lungo tato wala. Pe manatu fo le toi fa manatu vaenga le wale o tatala no ai. Ona tolu se fu mau le so tala tu nafi. Talo fai o so i fua nei e te lele ava noi o no whaasao inai peitai o ieri whatamala o le fisidi te lelo ieri te mini o ai o lo whatamala nera lo whaisusu e ngam tanga lo ngan te mini ia ua mo whai o la u launga masali lea i lau tumunu wau wa ia leo se au wala tu ai o le tala le na e tali ia a mai uma foi no foi atu ia o le awala o le awala mo tanga to uma lava for public use e o lava ile pato mala na tolo ai ai so a foi se pato wa tau na loka mo vai le kai fa wala kwa inga ke no fia o ke so a o ko so i mo ia e tali ia fa o le public safety la o tangata umba o le meola e fesa to va vai e tu no i fa e ma tua al wal leo tu le ai fa sa va pa ko kupunga menga lai Samoa po ngei o ku ko ka vale ai ave fanga e vanga mo ko si ole vahenga le lunga la vai la wala sa ve ma fa funga la tu ole tele o fa fita o lo tutupu ai tele fa la velave e fu ai fo le tele o solinga tu la fono road rage ole si le vai ku li ar sa ole si di police ka mai kai lunga la wala ona vele ma vai ngai fai fusu anga lunga la wala ma kauso ai le sirka va le si ma pala vale le si ia ma fa di le ia penga malo si fu le lunga la wala ono le fata male lunga la wala lua o lo ia le vai o lo fa ngai ne la wodi fu ia ka o le poi races fa ia la comidinga so le o lo ia tato malai tu ina New Zealand o ko kongi ko mai o vai rock io o lo ia fo I mere vai ka rock io o ko kongi le lenga ko se lengi ia nga fai ala ia le o lo wifi pulu e po le sa ai o ke fai e lungo le o le awala le anga e to tele so I fu mo le sango le mu o le tunu e la matia o ngo ia kulo se fa fengo fi o ngo lo mika o sile vaenga I tau na waka ko le kala ngom fa mama la le vaenga o la fa ia o le si vaenga lo va ye lunga o lunga la va yo wala o lo tele le afianga ma le la mati o sa ngole mu o no ila to lo fa yeso nga tu la fonu le ngo ingo ka vale ona so la ile fa tu ntanga lo nga le ai de fieku ki le lava no e la mati ele so fu la tu la tele o ila to lo fa nga ina fu ta vale e fa ye ni so nga tu la fonu le nga kan so ile ska kala I kai ala le so ile le fa le lo ina ia ngo ina ia o lo fa tu wanga la vai ele ta un tu pul vai ngale Faiva wa afia lo sa fai se solinga tu la fo sila mo lo sa ngale mu ai kire yo so du me kan fe ka filo ka vale men ngo ye le ska awai ele kai
E le aia ma se popolo tangata nei, I le saongo le mua le skangaka. Ai manga awa soso e adu e se mana wala ai solar tabani. Fa mo lo saongo le mua, ma le saongo le mua lo wainga. O le sile wainga e avet whawhautonga le tunu I le telo tato porkalam. A whai o le ai alu e whai sau whakau, alu ma ave ka meki kongolea. O le fale o loa. A wane I loka ina I tutonu o tato ta avale ai se a, o lo o maruru. A o le sama e whai sivi vila. A la matia e le soifu o le whanau. A o le popolenga tene. A sauru ka ngaka e ngau ka avale e ka meki ki kongo ka avale. E te le avanoa I ono la matia e lo lato saungo le mumale ola. Pe a whai sori ngatu la fono. Mana tua e le whaatanga ina. I lalo le tū la fono. O lo wari ko kongo le whalolo e kuka meki. Me la ngai whai a koe a uare au mai ma meka meki le whalolo wa tangi le tamai titira I le meka alo. O e musu aver ka meki ki o nei manga o se meka alo po sisi po se me ai. A ma whai ona tu uru whanau I le whale I sa unga le mu. A wane I sa fufuanga ke sa umar ka avale unga loka leo I ka avale. Ai alu e whai lau whakap. O nei a I le vaenga I onu la matia I lo lato seifua. Mai kupu lo vaenga ia. Ono modi lo la I le oi le tū la fono ono lo whatamana. Modi. Ale si vaenga tā ua tele lau fionga eri sa tindi. Aua le vele tele o tau sanga. Na e ave tāwale ai ma ua whai whātālonga I vai ia lau le skills of driving. O stama I taimi lava e whātamala ai. E te le lo le me tupu. O ua fies fulu tau sanga ma. Wa le ando I tu la fono le. Wa wa e ka ki e lisi piko ai laiva I le lima kau. Ulo skaliki pa u volo mas skaliki mu oi lungo. Olo tupu. Au ke fia kama ai kongur kama. Kulo fia kama anga se alo avela ka avela kingi apa fa yedi o I. O lo I le soifu o le atunu lo fe malanga e lungo le awala. Mon. E no lambatia I lo fatamala. Be yanga ka urke mu sola. E o ia I la to o ia le to mai fa pito I le fa foina o ta valeni. Wala vea ai se a fa kamala fisio. So no le ma fo fa. Si kama se konge se lo fa unga lungo ta to wala. Ia ona mauti noa leo o I fa la vola tupu. E te taula o le skanga kasabia. Mar fa fonga le tino. Po le le fai mai le fia kausanga o le leile avi avi. Kupu ska mai fa la vi. Popole lo o le popole le. Se a koa I alea. Le fai unga fai e ta una saunga le mu. Si le sila ne yere to tele. Ia pe fai mai o ke le tangata I lo la be la to tavele te mini o ka ka fia kausanga o fewa I kavan. Bonio. Wale ai se popole, ua pei o se mea ngoa fo ile le lato, umar fa funga le tunu. Alo sor kavar nga o ile kula af kavar. O le sila vainga. A fai ke sila fia o eso a ingar kavar le skangaka. Ile kaulia ntanga lunga le po fia kausanga e fero I kavar le fa pe fai do fia kama ai dunga wala. E fa sala o mamori o tu la fono. Pe a fai ua mautinoa mai loa. O e mafua I le tupula o le whaabla vile mo e soli na tula fonua o lona winga ko kusala av ka vale kursu kausanga mala ka vale lua kausanga pe ale leona e faititi e se ta o le vainga re o to tele foi lato e mo I wo live on na tang fia I le foi udu le tabale peita wo ye nga se ngasi tu nga o le tino o le koe kukusa moni e o foi do lato ma fo faul fa foi o le to tusa foi o ina ka uang faisa fufuanga o warsa ngole mo I malau telo le tenu faisa usau no ma sau fautuanga wai o le mele o te mai tawina o lo tato o le natural mole tangata e misamo o mole faita tala la vea lo se tava le lungo le ala tele la tau mo fai mai o wa I fe so emergency services ale o tato watu nei po loka le mea ma fai po ngata ma po ele video ao lai e tinga ina le tangata le tavale tau ma fai mai se ava noe o mai ai ia tangata fesosoani
a leo mo tua fai poloka a tolo le mea ono le au fai te tala ia sau no e fai se fau tuanga i o ta e le upu fu le tulo le ka ufu le la rapa nikinga ia pe kulo fa fonga la ku o la fa upu se fa fingo fi tulo pengi wa pa ufu i o le kingo la o marka wa la fa pengi mana tua ele me fai na fai le vainga ai se a ono le ala matia le saunga le mo le tunu o mana tua o le fautuanga la via mtanga luinga la vea nunca vale a le mafainga e alu ke fiso soangi tangata le la via kilo boy si alu oi a fia oi le mesa isa we ke alu oi e te tau ona fa avanoa mangala mo le mtanga luinga le mtanga luinga le fuimu mtanga luinga le falma e te tau ona isa fa itenga ono lo ye la to po ina ata ni matu ulungo le tato social media mana tu ale ava kuos kanga kan ngi fakanga ngi yake oi ke le o vai ngai ono afia ai oi ele fa pia ele asi le sabe ele nga ka avale la ve o tu po vai ngale o tu po fo I fusu anga ma misa fo I lo fa ko ile yang o le stanga tsa fa singa lunga social angar fa pipengi er ke funga loa kulo lunga su e anga views for years manga followers e yai vainga e ono la vele e pe afa e ku e ono ma se fa tananga mai la to lo e me se pe apu e falling o tanga o le vainga pito sili le on ta o la vai foto anga fa mo le a yai se avano te fiso so ani fa sa ina se soifua fa ia le vainga ai a fai ke si la fia o ele si fa kumu valele la ye fa ko ke valo kan ka ele si so son a fio makala o lo I vai ngolo o lo e fia malanga o le si vai ngata fa mon mule o wata to te malif foi le vai ngolo po ingola a kan o e vidi kas yo sa ili se so son ai vidi foi me lo mga vidi skanga fa kai ko kapelo la telefoni o le tele io vainga o lo tupu te mine e va tul fa malo mal fa ftai le tu o lo tu ma so sonie la to lo afia inisio tato fa la manga kua ngai se kong e ke fe singa lunga so son e ono fa sa o ina se so ifu moni pe a fa ile o lo e se fa la fa pe lo tu e fa la fam talanga o le maliu fo le por la velen tupu I rama le na la vene tato uso fo ma mo la to so fua andu fa vai time le fa ngandu fo kanka pu e ka ku ulungo le social media le na be foto ngam tanga lo ngalo le o tona tu la lo vai mi foto ngana le tato tunu ave la fa mo so swani la to lo a fa ine fa la vene ye na mu le fa ngia tai fo I ku su ngia ngume le lungo le or ka ko pinga te fai langi o wa fo yo followers ai tawana tau fo nei fa la longia ia languna mama na tona tanga tai maintain the integrity on ai tanga tai ia hodile e wa o la so langunga a fai o ile io ala ku ka pu ile ngona fo ile tau ia tinga malle fifi vai ngi e tau na foto ni ta tau tinu malo fa titile lo o le fa manatu ta ua lea mo le tātou o tunu. Wa e ai teimi tātou te whaata malai. Ia ma le mawhau whaata, me le whaatino. O le tāwani, o se me siri o nā o ngā mo le tangata. O ngā mo tātou. Ngā tātou wha o ngā se fo I lea a setup o lea fo I commodity o se mea e au ngā. Ia fa la vela wa vai so le te atu nei le la wele unga fo le fams nonga I Samoa o le o ni wo se to lua sa fa le ngunga ia te ilo ua le fifi le tiri I le tiri sa valido ai lo tu list ngata le lan ta vale o sol ta vale alo tu aso to e solo muri mai to e oso ai dunga le sa vando e fa sa wina le so using a car as a weapon. Ja, al melda na ba yele na ba amsino. O le vanga na le fun tupu ni sina nei. Ja. Le sai fo inisio pa ki sai la lo Canterbury fa pena fi au kilani nei mai si vanga ni sila. E na yo we fo vanga o le fi inisio la to fi so ka vale ka so ai kan. ma o le soifua o vaenga ia
so se vaenga lo langa ni sa ve mar fa funga le tunu ele ai so na fainga te fa nga ina I vaenga e te tauna fa nga ina a ole taimi e te fa tino ina se soli nga tu la fo no fa nga ina I le vaenga ona vero la I le ma hapinga ole pengi ai e kuskusi a le kaimi ia tu lo fa fonga le ku o ke fa o lima I liskanga ka I le pengi ale etas ona velo la I le o le penile a weapon ma ia ma wepena ma pinga I ho fo ke fungi la vai e fa so tainga a le kaimi o ke fa nga inga e fa tino I sea so tu la fo ne fa manu o lia I setas o nga velo la I le ma pinga o vaenga I te tauna sila le tunu mo sanga le mula vai o tatu tunu ia wala o ia titile vai te minor tu sanga wa fai asi te le soifua la mati e lungo tatu o wala o ia ba tu fa foto ngai tatu tunu vaenga mo ka ko e mal malia tu la fono le wala lua e te tauna ye so la sine te mal le ye I manga ala ma fea inga lunga la wala tolu e le te tauna e fa nga ina tatu ta vale lunga la wala o se a upenga e fa o le manua pe fa tino e fo so linga tu la fono o vai no modi e o le e fam sino sabe ma lo va tai o le to es full minuto natale o le tu la lima ia ma dai nisi mata o po to I la api ia ta te fa solo ia ia ona ta vai la ile se te ile te mai o lo fa isi fa tu play il vanga le o tato fa le fo yo lo fa o lo nga o sia matuto ina I fa la fa saina plan labs fo yo lo ia mar tato maluana o lo fa si te le o tato fa le o lo tuto ina I le tunu o lo fa tu nga la vai a fa o ia tuto no tato la ma o tani si o tatou walo ma fana po nisi fo tatou ai ngolo fa nga ina le farka vale po tonu le fale po fela va se vai ngolo fa no le fale o lo to ina ile maluanga po lo o si e fo ai sa fa mon muli bilim tanga lu nga le wala nga ile na o ya afi ai pe nga ka nga ai afi ai lo ai nga ato pe a o ina tsup ni pe fe e mi se la vale isa o le maluanga fo yo lo tele la vanisi o waia ele kisi o lo o felava sa iso lo fo ile le kau I kau fai ia moli wa fo ile fa ola ina ma fa mangoinga te le a fai no saunga le mu lo wa inga fa mole mole a fai ke si la fia se si o lo wa inga po la kwa oi po se si te lo te masani ai o lo fai le so nga tu la fo fa mole mole fa so ta intanga lu nga le lo ina ia mo se a se so so ni mo e ma ai ia mi se le tunu la tele felori la to o le to fo mi la to ai nga po lo misi fo missing people la mana tu le sili va nga le tenen tatu tal no ia mi se la vata mam tina mat tu lo mo wala nga se fo lo dementia wa matau na ngalo me ai no le matu la to so fu lua oni sho la to lo mo nga se masa ni le ma fo mental health tolu o halo mafana o so sola ese mai tonu o tatu ainga ia ai le o li poti ai le atu me se la va pe a mana tu o te mini no tau malulu no si e laki pe a ko se kula ki ngofo fo fa long wa aki le malo se malulu o wata tau te fa atali le lu su mal fai tu la le pe no foto in tanga lu nga le e le lo se ta sif ko am fenga di pokia o te fa atali e fu la fai unga fai inisi o vaenga o lo afia di tanga tolo vaenga nei matu o so ifua o lo ye fu la au mama e ta una fai wina o ma ti e tu nga fu o le tino o le mafo vaenga fa pena e te taua e si la fia lo ua mo vaenga mo mua o le sau po o fie kula lua le tolu i tula o le ma san ia sai o war fale a po o e se le aso le o le sau tanga tele fale o o tatou tino fa na longo al tanga luenga le fa ka ki lo li pokio fa matala ye ia vaenga ia e o e se ale unga e tele na i le fale ki den ka ngu ma le fa ale o ke ale valo le tau no mai o ile polinga sa ili le fale ka unga va ai uma vaenga le fale fa mautino ai le iai
bili mtanga lunga ne lo ka ki elo lea le lipoki le ofu da vai mulmuli o fai sa le pu lo se vai ka fa pena o ani o lato fo linga le taimino ese sa ho ese o fia sa ko misa ese de tau wal o tato te fa tali lusu mo fai tula ta wana fai se ngalo ngalo fa fo ile o no po linga mtanga lunga o le umi o lo fa tali o le whangita fo i leona, o na tue sa i di la tō mau, mese la valo o lo malu nulu te mile nei nei o tātou ta mamtina mātutua, o halo fo i mawhanau inisi o vaenga o no a fiai, whala o whasaina, o le mahalosi po a halawa nisi o vaenga, e te tau waona, lo ngulumtanga luenga leo leo, o lo vai o fo i tele o tātou tangata o lo tāwhawhau i tātou whalkalapu, mai e faifo i si lama ti o sanga le mu o le atunu e tutono tato wharkala vaenga momua o ina mai a leolo o na ina wharkala punei o lau mata whai o le wha mautinoa o lo sanga le mu i la to mo le tono la o la wharkala skula ki ai vai a kulofe ua whaisi o ngā kele ua tauna whaisi whatununga tauna tu ua le nofanga a whaiele ai, bili mtanga luenga leo mana tua o whanau i lalo i fo la tu tau sanga mai tula, tau sanga whatu la whanu ina ele te tauna vea i sea va malosi. I ke lea i or vaenga ia a fia i ole vaenga lea. O no, le si vaenga lo vai o, whaisi ke lo ka ko misa o lo whaie ia i tato wharkarapu. A whaie kupu se vaenga whapea, wa tauna bili mtanga luenga leo. Tu sa whai petu pui whafo to lo wharkarapu. Faise ngalu ngalo fa bili mtanga lu ngalo leo ni o mai faise se so ni mo ale o mai fu ila leo aya ale o se fe o le o mona ya fa so ta i mtanga lu ngalo leo onor telo tai fa ya se pisio mtanga lu ngalo leo te minne ni si o so nga tu la fu no ngolo tu pu te minne no no winga tato falkala pu fa mo mole e le o se malai fusu mondia i tātou dio tātou tā whawhau fia ma whelo i ma woma ainga ai leo se no whanga kako ki a kako susu e fisi ai lo alo su e sau kenge tu lo whawhonga na tunu le sea whainga alo wala le susu e pisa i e te le na whianga alo sau na lo vili bai ale a tau a whai whea se mai a ta tau a kongi e mea o me peperi mai se paka o o levo kore ko manga si kongi whakala e mana tua te lo whakala pune i se mea o tamali i malo ma whana ua tātou o tunu o ona ina wharkalapu nei. Whamona mole ave i el tātou lang. E tau whun tātou usta i a lātou tū la whono mai a ingo wharkalapu. O lo iai fo i lātou o leo whaito o lo lātou sosoan. Ka ko leo whakawhaka e whai meu. Ai au a whur te mua sau o i wala au e kaunga kua. Tau ne usta i rwainga lea. O tātou mga ala. Traffic lights po o tātou intersections fo i. Faisi tele o tātou tāwale la vea ai. E kakau e malama. I mōli, mawinga o mōli nei. O le mumu aia. E kere aru e kukua ngā kongur kako mga ala whamunmuri. O le mumu, tūrau tāwale. O le langu mōli, whai maile tū la whono. Whai e ke sila fia o lo usaunga le mū oi. I lo walu i le mōli lanu mōli lea. Vaenga mōmua. A ka o fila o ka vale waku ronga kongo la wala pe amumu alu lausa ai le lo waku o la ea o la mamao manu le mori lang mori ai kulia te le o le avano no ale o momentum o la faula sa o le momentum e se tawol vainga na ai le fa pe ke la ko la o lang moli mumu lang mele fa tato alang moli me ai fore alang me makama ile hatu ai lang mumulo hatu o wani ko ki ona fai mamango mana tua e ku sala usala ilo wanu mori lang moti man mori mumu mare sila be avo tawa e te tau na matua su ele le ba ai le tangata awai o tato e tangata ave ta vale color blind e fale tonu le e se la va i la lo che le non langu me ma ne ale color blind e fale tonu vai ya fe ko le a prima mo le lo de se ngo langu wa o le si vainga o tato manga ala o le ki voi la vaia po le vainga le tu over no ai fe mai le tu la fomo
e mawhai ona e alu, pe a whai e ke siri silaku, o lo o avanoa le awala masaunga le mu. E le mwhailanga la kulauka, e mwhailanga la kulauka variku, ai a whaki sisi laku o lo o avanoa malo sanga le mu, e mwhaianga e soso ako ruma mai alua. O le vaenga le ta o le stop sign. Kua o le ku. E le hei se vaenga whai mai, e ku ai omi foi. Me pese foi Michael Jackson le foi ala que me e lua ila ngu ko la ka va le mo te ala me o fa mai le tu la fono e ta tauna e tu le le ka o nga ku le le pa o lo sa o wangi mingoi moni nai se kone ma fa mauti noa o lo sa nga le mu makilia la wa o nga e alu le se la lima sfuru ka ko sala nga ma le si me fa mo le satin le a mio ale me se a si fa fi o ia a wa vo le o tu ele va no esa e aloi ya esa vali fa mali o diu foi le pil passa per quei coppe con che lo pomo ai para vale fa sa mo ia a fai o la esa vali tu lo le fi fini na le we ka wa ia di tu pa o fa fi a faia o lai sa o arsa valia i la ko ngi le mori sa o se me ka ko ke fia ai ai ngai fu la ko ia a fai lo o fia pule la wala fai fu fu al van au ke o se fa fu la ke a fai ngar ku la fo lo ngai se me vo le kong ye le la lo pa o vo le e fa pa i pa o ka le tu fa wa me ngi ke we a fai ka ye ai ona i vaenga i e pita silon tau o la ia fautuanga mulumuli tata o tunu a fai o sauni se fai ngā malanga e fai malanga e se ma au kilani po se vaenga foi fa mautino se fe ma saunga le mulu sa ta ofi i ele lei ta ofi i ele lei pa o tatu ta bali i ele lei fuspa o la uma tatu moli mara tatu hita fo ile le pole condition o ta bali o le vaenga pito sili nan tau la vala malolonga ai tele itu ua ia lo lawa po lo mota fo impo se fai ngā malanga e fai malanga i se toi o le tau ia o lo fai silo lo wa o le tau telo te milo masi se e la wala mapua fo i mati munga a vela fa mua ia te oi malo a inga malo tu sa unga lemu ia a hele i fai malanga i se toi a fai ona toi to lo fai ngā malanga ia kai au li siaso a ia fa mauti no alele le sa unga lemu o le tato ai ya le fa mai al tala alanga yo va il ke le ka ye fe lo ai mari ya ri e kaupo u ko langa ya fa me se fa mbola pe kangalo o nga ngi wa le ka lo no samo langa ya le ai langa ya ai o nga ke lo kule kalesia Jesu Cristo la ke ofo kangalo o vai mantu ma ia si dia nga ya e tatala e le fa sa han tanga lu nga tu ta i tang fio la malos pule oi ai ke kamo le kavale langa ia e ke moer ka ko sela fai sa malo longa tato sela pule o e tamu fai no la malosi pe ata o mafale i loa lo lava moka por ka longa ar kai me ke o soi dun or ka vale me feve i tato ta vale e tango fie lava malosi ya mo lo sel ka go ai te sila fia la fionga sati e ta watu la sila tu le moil se la ngai lo le moil fa mai po le fa oki po le mok po le moil fa fu fa por favor ya le na ngai wa mo mai ya tau po ya va ta lo fa tu le sunga tau po ya fa pe fa tu ya Juliana o kari mai vai mo mori ya ku pusa ki ka uma fainga ya e makamaka yer kalo ya le na awa stasina fo yo o mea ta o le ia fia wa o le tatou leitio ma le tautua le Radio Samoa o lana Facebook faatasi ai fo i malana YouTube channel leo la fa lo sa o ita lo ngomane i le ta le fia na nei o le vainga pito sili le on tau leo e tanu ne fia fisa via o le saungole mo tatou tunu ona ia ile masal mianga fu le luntanga lu e ngo ke ua faisika ko parade time ka ko ke le lo
a tupu le vaenga o la vai fautuanga le tātou tunu wa ai le saunga le mu le tātou pase se ma le tunu fe malanga i rungo tātou awala mai se lava i le te mi pia umar tātou tālonga a whaio e tango fia lava marosi o la fautuanga ai se upapo se taxi po se se lo tango fia lava marosi te whai malanga mai tau nu umani manuia a whai fo le i se teimi fo le la a ingisi fo le fa e pu ia pe fo inisio vaenga e fai se solo ta vale o le saunga le mua o le me pito silina tau ka ko kelo i Samoa e ke o sai kuor ke dur ka ko pikia po lungo le falo le tatu ta vale le tau un fai el vaenga le aisia la matia i lu saunga le mu ma saunga le mu o le telo le tunu tau ana ave la fa mo mo i vaenga i tau fu ele se vaenga i te afia i le tulafon pe ai usta i vaenga o le tulafon o la bana i fautu anga tatu tunu o kai au e uma le mele kupungei ai a lai fo kai au di sila ke le fa de ko ai a lai fo i tai au o sisi o manu o fa ma o maliu o no lo fa tamana ke le fa de ko o le wingo le fa talanga fa mo le Samoa a velo fa mo mo sa ngole mo e malo ainga mala o feo i lungo la wala nei po a fai fo la malolo fa tamari yela ai de fa peor fai ingol man Samoa ai ngo foi fa le angar ko kiwi ro vesi malo ya foi fai ingol man Samoa e fa foi ku il fing ia nga e mo lo la ia le se mo i lo la wa fa la ngo vai tau po la ia Cool cavale a Juliana e fa fo ina le tavale a enjoy oi ele no peke wo kai olo ka Juliana mo poki Juliana tau po se rei ole tai mo fo le ata le yaso ya otalie mai ya mana e fa ala mata lungo le awala wa pisi fo o tai mea nei e tele na tupu i meo vesinga i lungo le awala le lava papale le tu ua vanoa ma le ona sai e tau te fio o uma i le fale se taimi ata ma ai o le fautuanga le da lava papale ona sai ya ma tu ua vanoa fo i le stangata ma wa i le file mo ya ai tatia na me o ma kui me limo le si kui ma pakai fo la lu mangal ai la quelle anga me fai ngal la quelle anga me Malaysia me la to so i me ai e vesi me o fare kalapu me o malai ya o fa tu e se al le me fai le talonga le fai pere o le mai fu su ta tau le me o mai la ile fai le talonga le na mai le fai si la me ya o po muri mai o fionga le malo le malo fa tuanga le tatu tunu fa mo le vai ne tatu fa na laiti me sene tatu to mam tira ma tu no tatu la mama o tere ne fia me se le weekend o tatu ta pena tu me se fu ta longo ne fia o fu la velo fa mo ile ava malosi manisi vaenga ngalo ine tatu alum fa na laiti la tu sangole mu me sene tatu ta mam tira ma tu ya fa malo tu mo fo lo fa tu fo il pa male manur tatu tunu tatu weekend mo wor tatu tunu se weekend fia ma se weekend manuia ile lo fo le tua ya me se fo tapena tu fo mo sauninga fo i le weekend i man mal pa i le tua i fa manianga le tua ni tatu a inga mar tatu tunu la tele fa mania fo le tatu tunu ya o ya le tua ni tatu tamamtina ma tua i mo tanga ngase ya mo se weekend fia ma se weekend manuia fa mangaro le tri se vai ngo wole to tamali i lau sida mala fa fonga ne fia fila o nanga ia fa mangaro la tali mo te matua tu tatu tunu ia e malui ia le to ona fata ba tai ne fia fila o fionga sa ve fa mia fo le to lo fionga mala ngali ma tatu weekend tatu tu fila i le lo fo le to le vai sa fo ia ne fia fi so i fu mi manuia ya malo fa te tele sa no i lo fionga le malo ya mo le fa poponga fo i le tapo kalame i le nei fo i fa i ungo le vai aso anga le leile tu te ma Faiva lo filiba la fionga me se fo i le faltua mo le no falo fo fuanga le kalesia so fitu i le amatalia i fo o la usapati ya mo le sa linga i le nei fo i fa i ungo le vai aso ya fa mo fo i le tapo inga le tunu i lana au o le manu Samoa i Eden Park i le tā o le afoleono i le afi nei ia ai fa soifua ia ma ia manuia lau fionga soifua
Talafalava malo le soifua o si mai le whaafonga I talafou le Radio Samoa. I le mai o sa whainga mana rosia Israelu I Damascus wa liputia le abe sea mai ai o vainga awa suria mai le ai o Suwaida. Whaatino o sa whainga ia Israelu le laumua o Damascus po Tamaseko ma afu ai ma se campaign wa whaupuina o lo langolango ai se kulupu a lapi e a afia I whetawinga o lo whaia ma vainga awa le whainga malo o Suria. Ai titi mai pe to tolu tangata na fasiotia ma le tolu sfulfa o isi na manlua I ia rau swainga pe na whaamaniane le mtanga wenga le soifua maloloina. Wa matua I upu ia Suria Israelu o na oana o swainga ia e meisa inisi o whale o le malo. Whai mai Suria o le a whaasao o na ia tatau e pui pui ai o na lau ile ele maona tangata I so se awala ma e whaamautuina lea whaamtalanga e le tūla whono whaamau malo. I initia, o le lavea o le vaalele le Air India I le masina na tenei, wa toe whangu mai ai ma whaafinaunga I se tasi o mata upuna lo tea mai I le au nanga lea I le tele o tausanga o mawai, whaatatau I le whaapipi ina o video cameras po mea po e ata e mata I tu wai ngā yo I ngā pailate I te tonu o le vaalele. O lo ta ua le CNN o se tasi o tangata I longa I le au nanga tau whemalanga inga whaapamalo a initia Willie Walsh, sa vea foi mapainate na ia ta ua o lo iai lava se fina unga malosi ina ia whapi ina pea me po e ata I le pito I lumo vanele e mata I tu wai ngā yo I ngā pailate ma o ngā tasi foi ma wha maumaunga I le mea po e leo ma wha mataranga le e masani na wha o ngā isu e suenga pe atura I mai ni wha lawe lawe. O le toe tā ua la o le mata upu lea I le vai asanei, wa toe na langa ai fina ngalo nisi I le wha lawe lawe. Ma wa tā ua le CNN o lo iei whasiri whaatatau le ripote o le suenga o le wha lawe lawe lea, na maariri waitangata I lua se lau fast food tasi I Ahmedabad, ma le se furu iwa sai runga o le whonga ele ele. O le fina wane, a I la towia e langolango I le whaapi ina o ia me poeata, pe ana whaapea o lo ua mai ana whaapipi ina me poeata ia se manu e te lero na wheso soani I le suenga o le whaalawe na se imawai atu nei. Wa una ia le li whaiaonga Scotland o Gregor Townsend lana au ina ia whaamautinoa e mana tua le reila lātou malangata amilo le nei o lo o alu le temi nei e ala lo lātou manu malo I le whetawinga ma le awa Samoa. E lima suinga wa whaia le li whaiaonga I lana au mo le test e whaia I Eden Park ana manu malo skotilani le lata alonga ma le Maori All Blacks lua iwa le luas furuono I whangarei. Whaia ina I a fiti I ai e lua iwa I le se fulu ma le whaa I le ta alonga I suwa. Whai mai le ri whaiaonga o malanga ta amira nei po tours e mātere na manatua pea ono le whaalongona e maua I lungo le malai le teimi o ta alonga. Mo le manu Samoa le au o whiriwhiria e to ono tamata alo o le ala e ina le ofu moana mo le ulua I teimi I le ta alonga lea ma o ta ua le au e au fiai tamata alo mai kalapu I atunu ese fitu. Whai mai le whaiaonga le maru tusi pisi e fia wa ai ua whaatino e le au la lato game plan ma whaatulanga I le fua mo isi ta alonga ua whaatulanga I le rumanai ma ia maua se awanoa I le ipore larangi. O le whetawinga na manu Samoa ma Skotilani e whai ai Eden Park I le asoa tai au. I New Caledonia, o suia whai pule o New Caledonia na tuuina la lato I o enga I se malienga ua whaia mawharani I le aso se pulu lua le masina le nei, o le ao fo ina iei se pui nga whaapitoa leo leo ina ua whaia I ai nisi ni whaamata ue peo na liputia le Radio New Zealand. Whai mai le a maua lea pui nga mo I lato wia mai e au fia I le toi titi I lua sepulu o sui o vanga whaupai o lo langolango I a wharani e meisa I lato o lo finau mo le tuto tasi, ma ua iei fo I whaatasi I se marienga ma lea tunu. Ta ua li ripote le marienga o whaamawina, wa whaaturanga I se ala fua mō masina o lo lumana I e whaariri wai New Caledonia e vea masetete ai I te tonu lava le li o wharani. Aina ia ausia se marienga mautua te tau lava na mariri e umaitu mai e ese foi fetu na inga wa whaaturanga I lalo o lea marienga. Ma le talamuli wa whaasaina nei e leo ta avale o tangata taito tasi na toi urufale le tu malo enga I Papua New Guinea leo lo tu rai mai ei vevesi. O tangata I le tu malo o fuafua e whataunu ua tae aola lātou pālota e whiriwhiri ai se sui fōu le pāle mene. Lua tausanga talo na mariu le sui sa iai momua.
Whai mai o le taimi nei o lo whai ei whetawhi ngā kulupu ese i le whaitu lea, o whaasa i loa i leo le tue uru whale ato ni taawale, ma ua fola mai ei fōi ai ei se tasi e te epe whamatau fōi vai ngā au tau le puipuinga e ono mawhai o na whanaina e au noa ma se lapata inga. Tara ia le Radio Samoa mo lau whaafunga mai le nei fōi aso manuia tere ngā nuenga o whenga iai. Le Faiva ai ia o esunga lo usei la urosai e sili le manomi la tifa imoana la utaimane watasi lava sa o sa ili upo sa vai ma tutuila Samatala o te tauina Talua i lo una tai i la upenina O folina e tu mai pea i o uma O ma fafala e tu mai pea i aso uma Fatasi le Faiva ai ia o suma lo usei la urosai e sili le manomi la tifa imoana la utaimane watasi lava uta o upu awe tanusu nei moa molulu Le mafutanga ne ave fasele mutu E mana tua i Solomona na pauile alofa Le fia fatasi ma oele pele i aso uma O mafafanga e tupu mai pea i aso uma Fatasi le Faiva ai ia o esuma lo usei la urosai e sili le manomi la tifa imoana la utaimane watasi lava Sauia oi o la urosai fai mai e sautala Manatsu betelo famoni Mama tua le tata toma se io leoti O ma fafanga e tupu mai bea ia so uma Le fia fatasi le Faiva ai ia o esuma Sei la urosai e sili le manomi La tifa imoana la utaimane watasi lava O ma fafanga e tupu mai bea i aso uma Le fia fatasi le Faiva ai ia o esuma Sai e sili le manomi La tifa imoana la utaimane watasi lava La tifa imoana la utaimane wasili lava
Whawhiwhianga sui whiwhiloi o le manawa o ngā ruenga ma le tāwalunga fōi o tiuta ma Faiva. Ina ua ngā Gagaifo le nā i le nei fōi as whareile. Tāti ana band ma na whawhiwhianga le nā mo oi pēr whai o e lunga o le awala. Ia mana tua mai la le mātalanoanga ma le whaasoa fōi ma le li malu o le malo le li satini. Ia tā ua tele le nā a whautuanga lo watu lunga le ala. Ia e matala. Ma tuule mea le nā le na whai mai e pāte le tōwi o ia sowe. Tuule mi mika e lunga le awala. Le mi mika a ea. Ia, ma whape nā fōi o nā alo ma maui. Mea le tupu e whaalawe a ua e le whesoso ali i stangata lo ua mawhatia pe malua i se whaalawe lawe. Alu esi, alu la ia awa fōi te tū i nā. Poloka atoa tuai mata vale fo ile o mai faile ulua i sosoani. Ia e peo na whaamatalatala ele sunga le li satini. Ia tu manu vao siki asiu. Ia ma whaamanuia tuai fo i lau whionga le li satini mo le aiga. Ia me se fo i ia le alo atu. I tūlanga o tāpua inga le sapati o le aso fitu. I le nei fo i afiafi o le aso whareile. Ia ele ngata fo i le nā. O le avata vale, o meo misa e whai lunga le awala. Road rage. Tau ma whai e alo ai, ma ia lava le ono sai, ma lava papale. Ia, ma whapea nā fōi ona e tu uawa noa. O le avea le whawale vale o le istangata. So o tuai ma lou vale. Awa a whatau loa vale lunga o le awala. Ua matua le au ngā atoa lava. Se mea. Whai oi ma whaatita inga le lei, tausi le fi le mū, ia, ma on sai. Whatalo whai lunga le tātou apio fōlinga, Colleen Torrea, aloli le soifu manuia, ia, oi le si leu te vai atu whamai, o le e lunga, o le oi talo whai. Kaisalina, tā mati tufunga, watching from Mangry Bridge. There we go, another local resident of Auckland. O whapa i a whipuleai, i a whapea fōle te maitai o Eleanor, i a wheta i whapō. O le teimi e amata le taalonga o Samoa. O le tau le valu le teimi Samoa, a o le fitu le teimi New Zealand, e kiki e lo ma le polo. Ili le wha, ili kiki e le polo i Eden Park, o lo iai le tātou au whaasalau le Radio Samoa. Ia au iei fo istangata sa pisi disi le teimi le nei a wā o le hawa noa le leile a whaalawi loa i fo i lau pisi nisi i au ki lani ma le lalo langi atoa i New Zealand e. Ia wala ta'alonga le whai e le malaya lawi loa i le lalo langi. Eden Park. Manu Samoa comes to meet international renowned team from the first tier of the International Rugby Board, Scotland. Ia tātou fwoi. Ia te le i o le tātou sotanga ma tangata Scotland. Te le o tātou ngawha o salalau i Scotland, ma Ireland. Ia aile ngata fwoi le nā. O se ali i tusi tala sili o nā lo whangia e tangata Samoa i lona vaitaua o nofo ai. Ia mamaliwa i lava i to tono lau whanua ma ele o Samoa o le li o Robert Louis Stevenson. Nā o lo teu le maunga o vaia, ma tilo i fua i lalo. I le mea sa nofo i vailima, ma vava ai le talawhatai o pia. Ia ma whapenao na tusi ai ana solo, tusi ai ana tauloto, tusi ai ia vaenga ese o le tala wha solopito Samoa, o le tū ma le anga i whanua Samoa, o tangata Samoa, ma tusi ele pese fo lele, i lalo le langi. Under the sky and starry sky, dig my grave and let me lie. Gladly I live and gladly die, and I lay me down with a will. Wai le pese lale na. E lalo o le langi ma fetu, e li ai lo utu ngā mau. Ola fia, ai fia. Elena, le pese le nana tusia le li.
tusi solo ma le tusi tala Robert Louis Stevenson. Ia, malai lango maua ia le teimi nei ua vea fo i mamataanga ia ngā i ei le tō tele o tangata o mai fo i tangata mai Skotilani. Ia maasiasi i lau whalongo. O le talaanga o le tangata le nei o Robert Louis Stevenson, o tangata ta mai, e le tulanga o le tustala, tusolo, ia ai peita i safe avea i atunu o le Pasifika. Ona Samoa i le ngasa le o le fata vai po le TP tulau. Ia, e tau sela fo le mwhai o na manawa. Ia, whea i solo le Pasifika. Ai na ua tau nuu lo i Samoa. Whai mailo. O lo ua tu nuu le nei sa tau le o whanau. Maola i fuai. I lau whanua ma ele o Samoa. Ai o le tamāloa. Le lanu lau ava. Ia le lanu mea mata. Whapena fo i lau whanua. Mata ngō fie. Le tala whatai. O le ea sa mana waina. Na umi eilo na soifua. Mamau eilo na malos. Ia. Ia o le tala le na e winga. I le awa Skotilani le la tātou tā alo nei ba le manu Samoa e le fiafi. Ai mana e te malamalama i la i nai tala whaasolopito le na. O le atunu o Skotilani. Ma lo lātou tangata anuu sa nofo ma tausi e Samoa. Ma anga le i ai Samoa. Ia la awa kia awa pule ai le maunga o vai. Ia ngā o Samoa. Ngā hambo i lunga le tamalo. E tau mai i ate oe. Oka se anga le lei o tangata Samoa. Malo lofa i ai i le tamalo. Ma o ai ma whaatau nuu lana ma vaenga. Sa tusi. Ia no, ni se whapema. Ia ai e lau paka lea. Lai ngofo nge o le tangata ese o le saulea whai lau whaatau nunga ma lau ma vaenga. E o mai a mo oi nunga i o. Le anga le lei o tangata Samoa. Ma lo lātou alofa. I le nei tangata ese. Ia wane nei tātou ia a whea koe mai a mure me. Whaani ni i whai mai, ma whai mai. E isau kupe, o le tupe e whaatūtū ia Samoa mona winga. Atalo whai o le tala la le nā ele noa pe a whai e te nofo i Samoa. So it's 8 p.m. your time, Samoan time, but it's 7 p.m. Kick-off here in New Zealand. And our broadcasting team for Facebook page of Radio Samoa and the YouTube channel are at site at this moment at Eden Park, and they will bring that live to you right around the world. Ai la se company. Wai whalongo vale mai ia tia ultemi nei mai whapea. Here we go. Mo le ava noa. Ia ai sisila le package na le, o le taungo fie i le package na wal watu. Fitu se lau. E wha lau i loa i lau company. Ia whapena fo i ona wha leo lau o loa. O lau au nanga. O fea e iai lau pisinisi. Ia whapena fo i mawhesota inga. O lau telefoni male tuatusi. Mana o la i ai le mele na. Wha tope. E ve soson i e whaalau i lola o business. Ona e walau sao mai lola i ale a tau sa vepe. Text me on 021-294-7927. O le au whai business i la e wo le whale le teimi le leipo wo fo i. Mai whapea, wui, tai mana i ale awa no ai whaalau i loa ai. I a la o business i le lalo langi a toa. Po le whale tali malo mai Samoa, po le whale tali malo i nei New Zealand. O lau pisinisi o le whale ainga. Ia po lau upa eat. $700 for a great way to market your business and expose to the wider market of Polynesia and our Samoan people itself here in Auckland. Ta ui le nāwa noa. O lua tasi lua iwa whaafitu iwa lua fitu. Pe a whai e te manao. Mia le nāwa noa. Mana tuala. Moswati te inga.
Whapela o lau te whaasalawina tātou tālonga. Mai tusa o mai le Malai. I Eden Park. O le siufonga le nei o Samoa, le Radio Samoa, fulima I vatolu a mo I au kilani. Mātou whaasalalau tusa o atu le Malai Eden Park, le awhiawhinei. Ia on o le tālonga le tātou au o le manu Samoa. Whapea fo I le au tele a Skotilani. Wa watu ia te oe, ma au maia ia te oe, a tātou tala I tālonga, ma le whaasalalawina o le nei tālonga. Ona o le lango mai, a le company, mos whatetengi Pacific Easy Money Transfer, o le company a lafo ai, ma whaamumoli au tupe I Samoa. Ma le saunga le mu, vave le tengi. You see how that is exposed to the world. Alau whaangolonga mai. O le umawhai o na sosoani I le Radio Samoa, malana Facebook, malanga YouTube channel. E whaalawi loa le tālonga, ai whaalawi loa atu, ona o oe malau sosoani mai, alau company, text le a tau save le teimi le nei, ia mana tuala, oso I wholo I lunga o le graphic, I lunga le screen, wa le mwhaila e mata mai, ia le ngō lau company o lau telefoni, ia mana tuatusi o lo ia lau company, teimi ale nei, so you have an hour to ring me or even text me. Ia no so ta ia tulole I le tātou vaenga la o lo iai Eden Park I le table nei lewa mo mai lisi tātou sponsor so e tā ua tele tātou whelangolango mai I le afo I ngā ruenga o se au nangabas tautua a wai to tele e le mawhai o na mata ma mai moa mai iai se I vanga nā lea ua unanga lea ua whatino ma ofo I nātu e le si ufonga o Samoa I au kilani e ia nis company o lo mwhai o le whaatino I le mea le nei. Ia, nai lo I tātou I le. Nei fo I teimi tāu o le tausanga. Mao se hawa no le lei. E mawhai ai. Ia, ona tātou whaatino ina. Lea au nanga ai maise. Mōna I o tātou ta mam tina mātutua. E le mawhai o na o le malai. Ai le mawhai o na maua le lei I lunga o ala ata o le televise a New Zealand. A le maua atu. Ona. O le tautua, a le si ufonga Samoa, le Radio Samoa, se fululima I vatolu a mo I Aukilani. E le ngata po le nā I lana ala leo, ai whape nā I lana ala ata. The Facebook page, whatasi e le tātou YouTube channel. Patalofa ia Sanges Yossi, watching you, Seville from Melbourne, Australia. Yeah, whape fo ia Tumai ta ia Colleen, talofa Colleen, Orima, Taleni, Fuata. Ia nau e whanonga mai Ali Rima. Ia po Roma ea. O le te milane nā. E anu atu ai. Ia se whatu la wano. Alola se fumanuia. Mai mō mai. Ma tāpua I mai I nā. I le tātou nuu. The famous Otara. Whamai ai le valele o tonu. Tali o whamai. E ku'u le lakapi e le ofi whaalongo se si ai. Ia le lei alu o e maka sauki whanga a tonu. Maka e kua le sefe le kou whale. Ia le lei. O Shalei Malaki Sanele, whatalo whātu so, malo se whumuria. Whaafowina, talo whaafowina. O Tala Brown, ia whapewhoi. Mafuta atu I manureua, talo whai malole so I whumuria. O Philibel Lei Tony Sendona, ia whapewhoi Shalei Malaki. Agnes, talo for Agnes Emma. My malo severe watching from KC, Kentucky, is it? USA. Da tui lomo family talo for lava malole so I whumuria. La tato wo tale pese. Se fai le tala ma le tamai tai o ati. Nei te ua vave o na manava. Ai le moa se tātou li poti mai a te ia. I le nei fo ia fiafi. Sa moi, ma femme.
talo fai ia tatiana io e stasi lo pese se lo fia ia la upele moni ta fia fa longo ia ai ua tau u le safo lau le tamai taio ati foi mafonga tau mori o le tato pulenga bale o whainga luenga le Henderson Cars ile nei as for rele ina ua tau lunga ia tiute ma foi valo filima o le nei fo i vai aso talofa ati balole soifo manuia Ma lo sei forse vea ia langi mafia to elo fa peona fa foina tapo kala me masani ia malo lavanga lue wa male nai tua le tato ofisa o manuia mea uma le ia maseme o fa le ton io na paua le mea ua tuli matai ma tau mawhai e matai tuina le talonga le tato au le manu Samoa ia ma le au tele Skotilani i le afia finei e kake o le kalonga pe ia o nā nei o au le la tūte nā nei. Oh, talo fai. O e la le la tūte lunga le tōu penga ta fai langi ma le tōu Facebook page te ia tali tū lais fulma le tasi. Ia sa o le lei o au le la fai ngaruenga kuni le ongo e kaunga nge fulma tasi. Ka i eli. Nema fai o ia le lei. Ia le aso, ia ai ma se fo ina i o tātou tangata sanga. Ia tu ma le tōu whailo inga le so. Ia whasaila man whasile sa vea ia o le seri posti atu le nei aso i le tato ofisa. Ia sa whaasimulia fule manu la tunu. Ia o nai isi o te toa inga sa nga i mai lalo i Palmstein North. Le tau mai ane le taiao. Ia le asao mai whaasino le sainingo la so konkarate o la to taavale. Ia matoia nga ia tula lo le miolo inu fwai. Ia o tato a inga lunga nei au kilani le sa wha muli mule ia sign up for yo nei aso. Ia lewa mai ia o tai au e o mai piki ala so taavale. Ia mana isi fo ia le malo la tunu le sa walk in mai an nei. Ia le la na ngaluru e ni se le officer. E whaasino ina ia la so application. Ia lawa mai o na la short session. Ia o sa i leilo po e saimi la so atai au. Ia la a maua mai fo ia se tali mai la se tali sanga le sa whaasino an nei. Malo. Ia, whaafitai o nae ave lava le whamumua ia i la tau o lo o mai mamao. Ia, o na o le la tau talitanunga ma le whaatutuanga le lei o la auto service ma le tautua. Ia, whabela fo ia quality o ta vale o lo whaatau atu le tātou lo toa. Asua tai au, o le me masani a fo ia tau e tau e le astona, ia le kake spa. Ia sa le lei, ia e te tala lava le tato ofisa. Tai au e te tala le iwa e tapuni le tu lai e lima tai au le stonai. Ia o mwhapena fu le sa, ia le sa, ia mai e fu sauninga tai au, ia no o mai fu ile te tala te so ofisa le tu lai se fulu tai au. Mano ia, e o e whaamaria mō mōle loko le whaiwhau, ma vele alofa o mai rore, koe soli sa paki. Ia le lei. Ia, o anisi vaenga e tau na whaamanatu i le atunu. Ia whasai lava ai le iwha umaina sapu kalamere nea fiafi sa vea. Ia e whailoa tu lava le malo la tunu u le tūlanga le benefiti. Ia e te fusa lava le benefiti. Le sangata le benefiti. Ia matatu sa mama tina masua lea ua pensione. E mana o mia lava tangata full time. Ia o le tangata na ia e sawe e se lua so o le application. Ia e te tongi lava e oe le tāwale. Ia e whaalu fu le tāwale lalo le ngō oere. Lea i te benefiti. Ia o ma tatu sa mama tina masua lea ua tala ia pensione. Ia e au lava o ne sila fia tūlanga ia. Ia e le ia nga i mai fu i le kata ofisa. Ia e apalai se tāwale. Ia o le piti maasani lava le Henderson Cars ia so uma lava. Ia o le malu lava la tunu o lo whaapea o nā ngā i mai. Me se lava nei o tato a inga fōu ia whato a whale mai tono o Nisila. Le malu le se i le kosa me Samoa. Ia pe o le so a tele lava nao nei tato a nei ia e ngā solo mai. Ia o leo mai ampalai mea la tāwale. Ia e tau a masai fo ina ia la to a inga. Ia ele ngata i leo tato leo tau nuu ia
tato o ka fo tato sa avale lo tau nu seminei ia o tato van se fulu nu fo ma le fulu nu fo ma le sputasi nu fo o le itua ingo le caravan IAs caravan Nissan ia ma le Toyota IAs o tato sa avale na le tele fo ia na lawe e nei tato a inga o nei au ngā tele mo a inga so tele ia whaapea tato minibus ia le fo tau nu tato minibus ia e au ngā mo tato a inga so tele ia lo tau nu te minei ia e o tato sa avale wa uma na modify ia e au lava le popole na le sau lava apalai ia e sau e alma o sa avale wa uma na modify au lava te popole i se me tasi ia le fo wai e matato SUV ia whaapea tato youth ia o tato sa avale na loa i de teminei o tato o ka fōwia lo tau nuu ia i sose tu ai ngā lanu i sose tu ai ngā features o loa uma o na seu ai sa avale le ngata i reo sa avale lua whelua lima o le tato SUV 3XO e lima no fua ia lo tau nuu ia tele lava ia tato ai ngā ia ua whaatawala sa avale lea o nei whaifusima nei o sa avale e se fo na ia fo dinga ka tase i mta sa avale e tolu le e whaalu lava le terminate promotion sa avale e tolu o le tato SUV o le Mahindra Scorpio ia ma le tato pick up Mahindra ia le mau e tato whaafetala ia ma le lua fetala mea alofa ia o te ilo o pauio o nei vaenga o sa ua ia sa sei whiloa i pui tai o sa pokalame masani sa vea ia malo whaftai mo le tali poti ia au moia le tā telefoni ia ma le tuatus ia whaalawi lo pia i le tunu ma manatua ia o ai lava o lo mena o nia se soani ia vala au mai o ati i le numera vili fua o le oval se lau titi tastasi ia pese i meli mai fo i lunga le maso Facebook page na alu le Henderson Cast ia pese susa o mai fo i le maso ofisa nei i le maso tuatisi o le tasi iwa wha Kevin Shrine i Papatoi Church pasai tele la sa ve mo lo no ani tele la siasi ia whapena foi tā whenua i lea sua taiao ia ai manuia le toi tari watu i ainga ia ma le saunga le mū ai whaasui fuia mo le terminate ta sei fo sa vea lo fatu ia lo fatu whaftai ia o le tātou ripoti le nā mai le whale tāwale le Henderson Cars whai paanga fo i ma le siu fongo Samoa le Radio Samoa ai mai se le polkalame le nei ngā ngai fo Faiva mai le asonga fuasa i o le as whareile o na o le le asua tai au toso mai le tātou lau whaasua le tātou tānoa le swalofi o le atu nuu i le tānoa awa e te maua i le sao Fatalofa i le tamaitai o Shilei Malaki Sanele, Agnes M. Ia, whamai o lofa atu ia i mātou nei, mai i Amerika, o USA, Becky Tufunga, watching you from Seattle, Washington. Ia whapefo i la uso. Fualau, Filippo Tavita Tuti, ia, masio lato ainga, i St. George, i Utah. Whaftai le mafuta mai. Fuatino Josefa, talofa sister, ama moelo manuia o lua male tuafina ia Erolini, ia mse fole tātou ta mā, le fionga ia masoe tauli, ia, ai mai se fo ile te maitai. Koli matau, talofa lava, balol se fu manuia, o le sunga ia polonga leu pena unasa. Whamai ia KL, Keep America Strong, i oi. E sa oi, na pauale mea le nā e whale tonu mai, koko ingo Donald Trump. Ua musu e release i whaila fo leo Jeffrey Epstein. Wawai lai lo le Donald Trump, lai lo na ingo ilunga flight logs, ia e mese fo leo so oi, i le Tamai Island, fo leo tamalo o Jeffrey Epstein, leo uotine, o le tele i o mea, whaasoli tu la fono na whalpui e le nā tangata. E sau Jay Moores, malole so i fua mduia, konnichiwa, ia, whapena fo i o na, yes, it's Friday, po sau fole weekend la tau ia,
Ya, inosia talo falava watching you from California. Talo fai to tilo le au Amerika e o mai. E whaalongolongo mai po a ukala e whai a tauno Trump. Ya. Koko inga ngā o lea ngai mea sori. Ya, le nā. Ele talonga lea i le vāo. Oi fo io. O Samoa ma Scotland i le fiafi nei. Nā wa watu lea wanoa. E mawhai i ona e wala au mea ta umaru le maua le teimi. E whaasala lau wailau pisinisi ma lau company i lunga o le ala leo o le si ufonga o Samoa. I le wawa i atu i le aso nafi ma le so. E ala na tele i atala ma li poti a watu e winga i le whatutua i le tu Samoa o tasi ai maise o le lātou sāwalinga ma le road show o lo o whai i le teminene. Langa ele o iai ani road show sa isi au vanga o whai. Ona lātou tele maasani e tauwhio e whai. Ia ai whai atangata. Oi, o le ale me e a fo i koki o e whai ngāmia. Ngā kou maasangi e whai ngāmia. A whenko iai le whāse pulukau sanga ua tuanai. Fast arrives at Gagaifo lua ma le Gagaifo tolu. Lau alu ese mai ma Gagaifo mua. E le whtelenga ala vea ma le fionga ia taito. Ia ina i sa fotu ma manasi. Le ana se e se ai lola ia le le whangoli. Ia whapena fu i le whale sa fune. Ma le malai ia lala ta iai ia so alo i le lukava. Nei a fo i le nā whilo inga. Ta ua ia. A o ana nei lai le taia. Oka se mea matau tia Samoa. Nai tau te sila mamori mau i fo iai i lunga. I au penga ta whailangi. What a march. The entourage of cars and people led by a brass band. What an emotional time for Sasina and Gagaifo Tolu's favorite son to come home. And indeed, he arrives home in style. Tautia. Whaatalitali mai o Sasina ma le whaale tolu a inga e lua. Samuel i toa ma sa tupua. Whapea fo i le aingo ma vaenga ma le wtelenga i le tuua. Le tō whae a pa o. Le whaale lima ma le sanga. Sanga SS. Oka. Le matautia. E mua i luma le whae i le muringa fo i le whae i le leo. Ai sau ai tū ma ta vale te tele ma pasi. Le lainga ta vale ma tautia. O le mea mo ia leo o whaiatu. Savai is done. Le motu tele i sa la whai. Pule ono i sa la whai. Wa atol tino le tama. Te ilo yepe yeisi se ne fo a mausalo a mo se ne fo a pe tasi se ne fo pe luo ni ne fo. A o pule ono a toa i sa la whai. Pei au le mea lena iei mo mua le lua felus fuma le tasi se fulu fitu. I tū malo na malo i le whatuatua i le tū sa mo o tasi. O le mea fo le nā le fo i o la o valo ia. Mai o fo i ai se tūlanga whapena. Ioi. Le mea le nā. La uli ale male i toa arrives at his home in Sasina. It was a very emotional day and also event. Ioi. Tele tangata tutulu, mawhetangisi o loi mata o le alofa, o loi mata o le whaafetai i le atua. E lo lātou atali i ma le tama whaalele, o le lupe whaalele ma le tama o le ele. Ioi. I le to iai seisi, e whaaluoina. Le nofo lea. Nā e whaalongolongo uma atoa sa la whai. Le motu tele sa la whai o oe o le motu e whai mea ma whai. Au te ofo pe ai eise no fo e se ese mai o sa la whai. Mau atu fo i la ia lea mana ia lātu no fo se furu ma le lima. Ai o te iloa. Ai o te iloa fo i.
ese le lua sefulu lea mai sa la fai. Ai maua fo I se isi lua sefulu ma le 5 mai tō mua. Tala sa o le tala nina. O le toi ngā whainu mera na o le titilo ne iai. Fa sefulu ma le fa, I le fa sefulu ma le 5. Pa a e tilo lava iai I winga o tangata, ma la ngona fa ali o tangata. Lua sefulu mai sa la fai, po le sefulu ma le valu mai sa la fai. Ma se isi sefulu ma le valu mai, I tō malo e tolu sefulu ma le tasi, po le lua sefulu foi. Ia wa le tala sao le tala le na. Te loa pe a yen fo le HRPP pe o le 5 po le ono. O le sap masalo pe na o le to lua pe to tolu. O le au tuto tas. Ia masalo pe moa ni tuto tasi se to lua pe to tolu. Wa fast full mal fa. Ia I la tau o sui tau va tuto tasi fa o liodi. 44 individual independent candidates. Ia na mo mele le I tasi fo I lea. Mai isi parti, tu mua mapule Republican le iai ia le to ina morio o fonti pio. Ia o te talitonu e le, io maulu na fo. E peo no fo atu. O tangata io mai tu taito tas. Ele indi mandate. E se fo io la tau la ngona, ma e se fo I a la tau manu lau ti ele o faa I loi na mai. Ele la ona faa tūlanga ni mea I tangata ia. Ia o le Samoa Labour Party, le nau te wawai atu pe to ono e o la tau sui. Ainga leo o te tai mai ai ia le sunga asu a tānielu. O whaolusa kato pau ainu u. Ia whapena fo I male sa avea mawhaipule. O le HRPP, le to whaia so alo mene. Ia tātou tilo ia I le mea le nā. Ai I lo utali tonunga le nā. Samoa ua tasi. Ia pule ono. Ma le whātua tua. Pe a au tō wa ai atu iai. Ua sausoli pule ono I salafai. Nioi. Tau nuu I sa sina ngā ngai fo maunga no mera tolu. Home of lauli le mali atoa. Sa sina le nuu pele. E matautia. Le malai filongia. Le na poloka atoa I e sa sina ia taavale atu le e pamalato vaenga fo le malato sa vali fata itai le na fai atu. Poloka mua e sa le longa masala lava. Motet, o ngau. O wangi kolosi e sisi le mele. Ai koe aku foi o, koe poloka mai I le pa a sa sina. Ia le na, le tā ua e le maari o le nei bea. Le si vaenga sili o na tā ua, awa o lo whaatau ina le manu lau ti, ma le na vatau, a le whaatūtua I le atua sa mua ua tas. A lana uwhai ato le tele tala e whai, nanga o le ewa ai tangata, I mea I tutupu, a le mwhaino uwhai atua se tala, langa ele o whai ni sa vali wha lawi loa. Ia po ni road show fo I ale, o le whaatūtua o ia le hero pipi mo tulepa. E reo iei ni lātou meo sa vali ei mo e whai. Nā ngana leo ai o I petesa ma kalikali ei ma kāre ukulele ma. Ai, o le manulau ti lea o le whaonga ina e wha mamalu wai tū maanga I whanua. Le tātou ngana le fue ma le tōtoo muanga ngana, vaonga ngana, o le ngana utu ngana, ma le ngana e fotu ai upu o le ngana, ma fatu ai le titi o le ngana. O le mele ua va aini, ma utalitonu foi,
Tanton wina la utala lea mapiitia e le tele o le au whaito wha ma le au whaiutanga. Leanga le mea maanaia ma la sua ma lie le wha longo. Talinga e fia longo mamata e fia vaai. E le toto mai latou uma o loo iai te tonu o le whawhale tui lea. I le la unga Samoa ma le vāna nofo. Le to'o lava e ngapa i to'o ia e wheo ai. Ma whe ave ai nei a Samoa. Ai maise lea. Wanga i atu. I pule ono i salafai. Le ai a se to'o salafai. E tu e toe tali o. I to'o pule ono. O le saufa inga a toa. A fale o polu to tofi mai tō mua, lea o lo lātou whaafoina. E le ngata I lea I tō malo, ma lea I tō malo. Wa wha ngāle tō o lufilufi, wa wha ngāle tō o tui sa mau. Wa wha ngāle tō o leo muenga. Wa wha ngāle tō o le ainga le tai, wa wha ngāle tō o le vaa o fonti. Ai a le fitalai ava. De fola ina o le maau ma le ava usu. O ava o malo. I le tali mai. A lea I tu malo, ma lea I tu malo. Toi lua I tu malo lea. Ona mai a lea. Matia I tu au. Ai ngō mā vaenga. Oe na pule. I le itu a sau. Ona se e loa lea. I whale a lupo. Whapea fo I. To'o vai loa. Ma whale toi. E matua matautia. E matua matautia lava. Tile I whalongo lava uia. Ina to'o whapea o iai o isi pati whapawhai. Ma o le ala fo le nau te whai atu ai. E malo si tele le tū maleanga I whanua le launga Samoa. Ma upu e tausi ai le vāno lofo le atunu. I le vā to'o ma le vā malai. Le ta oto uma I te tonu I. I le whaatutua I le atua Samoa. Uatas. Ai ala unga whaife au I e whainei. Ai ale tali mai fo I I tu malo I o lātou to'o lo o whea ngai ma le taunu watu le whainga malanga. I le tō whafo I mapo o lo o tausi ai a fio anga ia mai tu malo ma malai whaitau lia ia o Samoa. Ele alo ta mala mai fo. It is actually so sweet and so beautiful to witness, to bear testimony to it, to watch and listen to the beautiful dialect and beautiful conversation. The exchange of gifts. Le tātou tū maleanga I whanua. Le au mai a vātū le whaaloalo I le whaaloalo. The reciprocal and the reciprocity of our culture. O Faiva whaaloalo. A Faiva fo'i o pule. Au mai a vātū a tasi nei mea na vivesi le telo o tausanga whabai o le whaatosina ai leido. O le tali luma whale ma le tali whaaloalo. O le awa whaata ma le vāta ngata ma le vāna nofo o le pulna. Vi a o le vā. Wa le o toe whaitau lia e le whaamsinonga o se whaatosina. Le ai. It is a
totally different concept, because this is the practice of the reciprocity of our culture, or the reciprocal aspect of our culture. The reciprocity, the reciprocal part of it. The exchanging of gifts. Whaaloalo mai, whaaloalo atu. Oka le matango fie. O mea ia. E tau le leia. Ma whai mavi inga o le tua. Ia whaatino mea nei. Ia sila ma whaafafonga ia i le atunu. O tu ai ngā pūlenga le le ia. I le whaatau wa ina o le tātou tū ma le angai whanua. Talo whai. I lau wawa i atu masalo talo sia i le lofa ma le anga le leio le atua. Tātou ta talo mo Samoa. O le aso na nafi na li poti ai le o mawalunga o le whainu mera. O le Faiva po na iwi po le tanki Faiva po le Faiva asingi e pēr wha Samoa. Donkey Faiva. Ai le mari, tasi le afe lua se lau mon tupu tangata o tausanga ma le matua ese ua maua i le Donkey Faiva. Po o le Faiva whai ai, po le Faiva o pona iwi, o ma pona iwi o le tino. A oa unga lana o le ti ngā o pona iwi. Ti ngā o soonga. Alele, wai o le olo le i. Ai mafua mai i le inseti whaalafuale o le namu. O tau sila e meo vai tutupa o tangata i aso ia. Tasi se o ngā vai masi. Mātua le whaafonga me le atunu. Ai mafua mai le namu. La le mea ua tuai ai na whaatino. Se ngā o inga ale men startau ave le soifua malolo ina. Ina ia whaatino ia ni tui e te tau o na o kātu ma wa ai whaalelei. No whanga ia o lo o tuufua ai le namu ma ia whanga le namu. Tai i vai la au tau e le whanga. Ai meise meo no whanga ia vai ia. Swampy areas. Therefore, i sa timu, ma te tawhi ia mga vai. Maala vai. Ia na whapena lea o na toa mo sina vai taimi. Ola i loa ma le meo le tuna. Ma le limu. Ma ua mawhana. And they will create a perfect nesting place for these mosquitoes. So le mea lana tau na whai le teimi le nei. Tātou sa ili, ia i wāra tātou tui atu le teimi le nei. I le minstara o le soifua malolo. Ina mane malo tau ave o ia le teimi le nei. E no nofo pēr sa i o ina au mai se alert ma whapea mai ai. Now Samoa is in a state of emergency. A vea le tūlanga sa iai le misela ma whateita inga le lei le nā. Awa. E tu wai lava, whaata mala le malo le lava i tau. A whai atu, ile le whai o tui o ta maiti. Male le ai o se mea avea i a inga. Na maali liwa la tau pepe, ai whai mai le tala le toina. E whia, e whia kua walu, le le wha solo e lunga le se fulumon kupa, me wiki. Ta alo i ola o pepe wha pea se tama i whai numero. A le altua inga whai numero le mana o e au sia o na whapela ia. E ele whana me lave me le whawitauri le tulai mai. Listen. Do something now. Create a solution to this problem right now. Whether it could be an injection or whala au. Po le mea lo le te tau na whai o na wha solo i atu i
I tu malo ese. Tu fai le mea le pese whanga vau e whanga ai le fium. Ma meo le kasa le masani o pepe umai ia. Le namu whapea mano whanga alo tu fua i le mea ola. A wata tonu mai. Nea la wafe lua se lau. Ia e pipisi le mea. A se sila la ia wailele mai le namu le si. I le stangata wa umana tu oile fua le namu tu uai ma le wha i nā alu. Mimiki le koko le si. Wa peise vampire vo le pe o Dracula. I've fed what you've up in now. Alela le tatu te no fo lava ma fa longo ma fa tali a o a fair se te mi. E longo ai le tunu wa to o le fo fuanga le o fatino le malota ave le te mi le nei. The caretaker government needs to act now. A ole yo o ile te mi fa pe mai ai. O so solo fa afi wale mfai ona toe control. Te la uto vava ye. E le fare mai. O le ward lava lea po le potu tau fia le ave ye ngase mai e lima se furu. Fia la ave le afe lua se lau i latou o lea ua. Wa umana whaile suenga po le diagnose wa moa i le mele. I hope somebody listening tonight, mau te lo fui lai whalongolongo uma mea, yale a tau severe. E te tau ona le a toa se isi lua se furu wha i tu la leo whafonga mai. E le leo o tau alanga atu nei. Whai se mea, e le nao le tātou li potia o le whai no mera ua au sia le teimire nei. Ao le tu yatu le nā. Lau sunga le lauri le mali toa. Lau a fionga le tamai tai pare mia le malota wave. Sunga tu le epa. Pape nā au tau o te tai o isi pati. O le mata upule nei. Ele whai ai se fi naunga wha porkiki, wha upu whai, ele lea, pole a lava. E a vea o se mata upu tā ua e tau au fi ai le ngona uma. Ma ta tau na whai se me le teimi le nei. Talo i la tau e ata ma mai. I le tūlanga sue whaasai nisi pole shros. Ea, o ingi kou kasa whape nā wau. Wau mai pe te tau na oka atu. Ni kasa i whafo. Pei au ewa ai bia fo i o le whanga. Me lua vai mele le whanga vao. Me le whanga wha i aso ia. E te whape nā o mai le whainga le mele. Fumigation of the spots and swampy areas where these mosquitoes lay eggs and hatch from there. I won't be surprised if somebody's listening right now and they will claim that it's already in the pipeline through the ministry and the caretaker government right now. It is said to le ava tuani. O le mea ua ta tau o na whai. Tātou te vivesia tu fo i lesi teimi. Ai whamai a. Wa aluru solo ngā hoki o ka maiki. Ka ngaka. Mātutua. Talofa Inasia, watching you from California. Oilea. Uncharted Path, watching you from Las Vegas, Leatua. Laftai, talofa lava malol soifua. Ale mau. Maya, ratu te le mawhia mea e whia fast. Asilo whawhili, o ia po whalili. Ia, vai talo whai. Ale ala lo manatuli a asilo. Ele o le mea le na o le tau te tala noa i nei le teimile nei. Because that's exactly what's happening right now. Even Caroline Leavitt, who is the press secretary appointed by Donald Trump
and even Pam Bondi, the Attorney General, the State Attorney General, all of these people, even Kash Patel, latu umana le latu te tau mawhai, e tau fiofi, the Jeffrey Epstein files. But take this to heart. Ile taimina te mo e ima whaatino e Donald Trump le campaign. This was part of his campaign. If he becomes president, he will release all the Epstein files. Do you think I'm not following all the politics that are happening? How can this be fake? How can this be fake when everybody is interested? Even the Republicans are now angry of not releasing them. Yana melana taunto malmalama lei. Yeah. I saw ole lei. Joe Air, po Jordan Air. Ile anga imai ale sunga lauli le mali to an le la yona lau fanua mo na lau ele sao sa sina. Ele malmalai ta ua. Na fe ilo ai malai filongia. Tau foi le tala le nana le la. Talo fai le tama. O le lupe fa lele ale fa le tolu mainga e lua. Ma le fio ango sasina e moise le tu malo atoa. Mai va le puse pa ia masina fiafi. Mai finau se ia pa ia va le puse ia pa ia masina fiafi. Ma le malai filongia. Le nā wā tawa whai a toa malai te tonu. Ai ale malai la lukawa. Ma le matua o le tu malo ia la vea. E matautia. Ese a le langono le baba i atu. Ua langa mai tangata. A mata mai ta maiti se i o ie mātutua wa toso mai le World Chair whawheiloa i le lātou tama whanau. Le tama o le ele o le maa le fulia o le malai filongia. A longo le iei Samoa. Siampini o siampini. O langona nā o tangata. O le itu malo. Awa e tasi le ainga. E matautia. E o lava fo i ate oi. Vai fo i o lau whanua. Le ale tala ale tama. Wa usau. Wa mātou o mai. Mātou te toe fesili atu. I lau tau pule. A o le ale mea te tau na mātou whaia. What a campaign. And I'm telling you, people are panicking. I don't know for tilo I mea I e whai laudi. Whāteita inga I e tau o le sa ili o le malo I lalo. Ia sa o le talapau. Le tu ua ma le to ina matua. O le a inga o mawaianga. Ape ma le whainga malanga la uli auto. Ape le tau la unga ina. Oka le mātango fie. Te lenga ape na moe mana tunatu. Te mai le tala le to ina. Ape tasi lo ta alunga. Tasi lo ta ie afu. Le vai lele o tau sala lele e lumai. Le vai na tō mai. I le mea I ai le whale iwa. O loi mata I o le whale iwa.
Tā te au ai ma tā pena ai. Tasi lo tā alunga, tasi lo tā I afu, tasi le whangsusu, le swa susu tā te susu whātasi e. Alwa, lave mea, o mua mai luma mea e muli mai tūra susu. Talato I ina. Talato I ina e ta I tolu sfuru kilo kalama, ta I 5 sfuru kilo kalama le mamafa. O se matua I aso fia. Aso antai au ta liu mai le whainga malanga. A le whātua I le atua Samoa pe a so o mai. A leo le nā o leo te vava I atu. O le a fo I mai I tō mua. E ave le lātou whasifo ma le lātou whaaloalo I se sauninga whaapitoa e manatua ai. Le sunga le papali I tele. Tā vita pa noa moala. Le tō whā. Sa fe so soani e au awhai. Le manu lau ti. Ma le anava tau. A le whātua I le tua Samoa utas. Talo whai le nā tō whā ua moe maia. Alu maia le tunga mau. Le to mai ma le malama a o wina. I lona anga waa. O se li'i fo mai. O le tamao a inga. A brilliant tank thinker as an economist for Samoa. Meno watu ese meu economist, ese meu bookkeepers. Ese le tangata o awina, ma whai longa maulunga, i le posi ina, ma le tau ma whainga o le whawai, o se awala. E whaatiro ai le tamau ainga. Sa saa. Tului o loa ina ia whaalelea le tamau ainga. O a awala e whaia. E manuia ai se tamau ainga. Ese mai I tangata suatusi ma tangata tausitusi. Lātou te le whaia le mea nauna lātou whaama popo tupe mau mai ma tupe whaalu. Ao se tonu ma se mawhau. E whaatino ai ia se ngāio inga. E tupu ai se atina e ma se manuia. E le ai la e le whetau I mapari. E le atuna ma le sunga le papali I o le economist. Different, totally different from bookkeepers. Talo whai. Tā ua tele le mata upu lea. O le a ngā asuta. Salut liu la ia lea. Se ia si ma vai. Te tau o na toi foi. E a sia ma se I vai loa. Leanga o I foi na ite ai balama o le pai tala o le atunu. Ai afa le toi. E tāpua inga le vai ti lai. It will be so beautiful to watch again this journey, the show. Ia la fo faitala I pas. Oko vai pasi ngai o mai. Pasi na whaataua I tupe a le whaatuatua I le atua Samoa. E leo ni pasi a se maa lopo, ni pasi na watu ma ave whaangau I la auli ma lana vaeng. Le pasi na whaatau I le afu ma tupe. A le whaatuatua I le atua Samoa ua tasi ma lona a inga. Mea tō tino ma a seta patino lava I le a inga I a whaatuatua. E leo ni pasi a le maa lopo se kampangi. O tō sisila I pasi. Peo e vai le whainga o pasi fo le Winston Peters ma le Zealand First
tu si uma poe uma ai ia ata o i lato o e ke Roma o le sui tau vā moa ana lofi numera tas a o isa vea ma whaululunga o le matanga luenga o le soifua malolo e fo i mo le whaululunga o le tātou University a wau le papngala ngala the National University le wila wa fia tamo e i whainga upu ma upu whai malo i lalo o le fupa o le whātua i le atua Samoa ua tasi tātou tālia lupe o maunu toi titi lava ulu whale mai i ama tuta lo le sā o le sunga i le ai ono o le la au na fausia a wasa tuala o le ainga wha langi langi o Samoa. Hold your horse. Toi titia. Tau nu umai. Te iu tātou tala. Ma le fionga i le li foma i le sunga i le ai ono. Au toi whafo ia Samoa i tua. I le vaitaimi a o avea le fionga ya ai ono Dr. Alec Ekeroma ma CEO po o le Officer City o le matanga luenga le soifua maloloina o i leisi talanoanga na whaate ia ai tu i le epa ma whaate ia ai le whainga malo fau ina ua maua i fo e le fionga i le Officer City ya ai ono tūlanga sili o na pangatia na iai systems. O isi o whainga whawai. Ale matanga luenga o le soifusa. Ma mea sāta tu o na whai. O i whaina alia e mai ai le 4 miliona. Sa whaalu se. Ona o le system sa whao ngai le nawai tau. Wa leilo ai ele malo le tulanga wana tupepoa e tu sama tu tongi o fo mai ai se am ia e on duty pe on call malana ia tamai ap e pulea ia pe fia i tu lana tusi ai o la sa iai matiute le fale mai ai leilo la moe la ko fale and this was the interview that exposed all of that system and the Medicare with the Ministry of Health. Al mata noanga le na mua le fionga. Deli fo mai. Lea lona amata lona tausa ili. Ia se vai fo. Ina ia tau fio fia i tupe faalu lea ngā. Faalu fa soli tula fono. Faalu malele fa maoni o le tele fo mai tulou. The system that was exposed at that time was that any doctor that will be on call or decided that he will write his own hours, working hours, whether he was present at the hospital or not, he will still write down the hours of service to be paid. La mena tupu. Fai tau miliona tupe na alu I overtime yo for mai. It was from this conversation and this interview 4 years ago. Fato sanga. Leo ngai mai ia le sunga ia ai ono I le tātou potu whātaltali. Potu whātaltali le nā ngai mai e lunga I le tātou polkalame. Ia sei whaafonga fo I le atunu. Leo wawa iatu I le usua fo mai. Ia, aveia le nei a wanoa ma le lau e whai fo I mafonga tau mori o le atunu atoa. Mai o na tupu mo nei e se o iao mai
Ia, e mai se fo I le tapu inga le au whainga luenga tutofia le tua. Whatalo whatu, e lau sunga ai ono, po lau sunga fo I le li fo mai. Mai atu o taulangi a wā, le la au na whausia, a wā sa tuwala, o le a inga whalangilangi. Tausi ba tele oe le ulumuenga, ma le mamalu le whale fitu, ma le tauso ma le usole. Talofa lava balole, soi fuamulvia. Ia talofa lau tuafari a taua, ia whapena foi le mamalu o le tatu atunu, lo whafongfonga mai mo mai foi I tu e whalalangi. Ma lo soi fuamalangi ma. Ma lo soi fuamulvia. Whamalo foi I le tau a tai ma le lava papale wa o te loa, o lo e iai le motutele I salafai. I le tulanga o le au o yatu whatasi ma le itu tino ato o le whatutua I le atua Samoa o tasi ma le tato wainga. I le road show ia ma le whaalawi loa fo I o lo whatino. O ha maila o fionga I le soifua ma loloina, ia mai se fo I o le whetena inga o manatu ma le ngona I le nei teimi o le pisa o ma le tapisa I le tato tapenanga o le whainga palota. A o ha mai lau o fionga. Ia whaftailava mo le fesili. O le vaiaso atoal nei sa iai le motu I salafai. Ia o lolea so lulu le afiafi no whanoi e le taifono. Pe mwhaino o sawe le elfe au I tono nei o polu wala ino sawe. E o mai fo ilele e fo nei attend fo isi to tuangia. Ai o le tae au lai e o mai aile ainga mai I salafai nei I o polu. Mo le whainga loktu mo le awhionga I a pānoa. Il pena si la fio o le malio pānoa I o service la le fast le ai I o mai eile ainga atoa lava mai tae au. E ngā solo mai ai a pia mo le service lea. Ia ai o le teimi sau iai tu sai e whā ma le a whaaso iai salafai. O le makua pisi lava. Ai a mata mai lava il tae ao le aso tonai. Le ena launch ai le a fo I le mato anapatau, ina e sa le lolonga. Ia o makua pisi lava le eise marolo, e wa e umatu la ia le fongi le folanga anapatau. Ia fai fo I lea fai ngā lotu, ale ainga, ia whapena fo I fai ia fono. Ia, ma whangasoro kua lawa I fonge le tau mawhai la fiafi ia. Fai valo le samaro longa. Ai o fai aso so ai la sala no mai lotu. Ia ai o lo le aso to fala matou ma le tapo inga na ono atu iai. Ia o lo le aso ngafua. Ia e lua I tu malo matou o atu iai. E folai le napatau. Ia e amakta I le afalfitu afta le waru le pasi. Ia whakatu e fo I lava I le camp I le politao le whā, awhalwhā I le fiafi. E makua intensive lava le a fo, community consultation ma le a fo, ma le engagement. Ma lia lava, malo. Ia, mātou te tapua ia tu lava. O talinga I fia whaalongo mamata e fia vaai. Ai la ngona lava le mawhanawhana I le wawa I atu o lo outou. A puti ia ma no nofo fatasi I le nganga e tasi ma langa fatasi e ese le matango fia ia te oe lava ia lau fionga ai ono doctor o le ase le ngona your own personal take on this. It was a wonderful to watch how the conversation was going on with our community in Savannah. It's a new experience for me. E mo I love community consultations but o le keimi mo nei o makua intensive level community immersion a o lava ia. Madilam. E se I voilele o lau masani el to tele o isi suita o va o mato vainga. Awa in peina ola I foilele tono I tu malo. Ia sa iai mea nuu me mea whapena, le leil whai launga, le leil fola awa, mea lava whapena. Le leil whawhaltui. Ai pese ila pe o mātou, iso mātou ele I olai fo le langa whapena fo I lele I tono nu.
Nila. Ia no o se experience fo le ia mātou fo i le vavai atu fo i ai ma witness, how the people, we can actually communicate closely with the people. Mai le feedback at tangata. Because for oisi, positions is au iai i le malo, we are at the top level there, but we don't really engage with the community. Yamato teams for ilele engage with the community, and sometimes we are invited to give a speech. But for me, the actual consultation, feedback, immersion, community, cultural immersion, Did you enjoy it and appreciate it? I enjoy it. Yeah. It's a new experience. It's a new experience, and I feel that when it comes to politics and policy, this is how it's supposed to happen. That we go back to the people and we spell out what we stand for, spell out po policies, another tau we deliver. And then we hear from the people their feedback. Exchange. Launga is support my teleo o tumalo na mato atu iai. They are hugely supportive of the fast anavatau. Ye fasili sa mana na o fo le clarify. Ya sa fa sila lava iai le fo nei el tai fono. And as you know, the Taitaifono is a very skilled politician and orator. Whereas I sit there at the back and marvel for energy and skill and presentation. He's there, 1 to 2 hours speaking about the Navatau, and he knows how to connect. He knows how to connect to the people. So that to me, that's a new experience for me. Someone who can actually kind of speak the language of Yoe. So to me, that's a huge learning curve for me. And I feel that, whatever skills that the different parties have, I think Laulil Malitoa has got this particular skill that he can connect with the people. Tāua ia sa o talanoa tu fo I maripoti I tangata e mesena I tamam tina mātutua. Tō tele I lātou mai le motu tele I sala whai e fifia tele pe a talanoa atu. Mawha loa fo I lātou beo lo tupu mai I lo tātou o tanu. Ai mai se lava la tō whai ngā malanga ne. Tā talanoa I lau lava fionga ma lau fo I sāwalinga. E winga ese fo. Sa e soifua ma oa uina fo I fafo. Ma toi fo I atu I le tātou o tunu mga lue. E le ngata o le whaululunga o le Universite a Wawa Samoa. E toi se e mai ma avea ma whaululunga o le mtanga luenga o le soifua maloloin. A le fo wasi I lo a au. E te fia se e I le mautafolo ma le palemene I upu whai o malo o le alo talitununga. O whera le taunu unga o mea ia e te talo ina ia e o iai a lea le mafu angolo walu le palemene. Paktai, a tonu a fesili mai se full tausanga talwai, 2015. O te lei mawhauwhau a mea toi fo I mai I Samoa, e mo ia sa iai o fo I nei tamao a inga I nei sa ia fo I o whanua mea mo whapena ai pe tau ma mao fo I le whapea o toi fo I mai Samoa. A ngā mata le lua afes fulu ono no toe no sau le las ke sau e tausanga o mai Samoa. A pe las lua afes fulu ono e lua vai aso I tono Samoa. Ma o suia I nalo ma whau whapea e ma whai ana o sau o whainga venga I Samoa ma o retire Samoa. E mo I o te ma o a inga I New Zealand. Ia o te ma whau wha ui a voi le leo le o ngā.
Well, because once you made 10 million, 20 million, why do you need another million? So it's better to come back to Samoa where I started. Among on a moela school sipi. So I felt that urge for Lele is how to give back, because this is where I started. This is where na moela school sipi na mataila wa onga. So e pena sila fia no fo mai mailo to ma ainga. Le fa yele hotel fa yele for the clinic in Samoa for the farm. Saul Priscilla so from ole fonge ole universite. Ma neer ngal wengal na te inga wa fo iwa wa noa le fo le so fo maloloina o fa pela o wa fo mai. To mai fa fo mai e ma faina e fo no fa nga ina tono so fo maloloina. Sa approach my fo sa approach my lava we nisi fo in fact ole minister so fo maloloina approaching a maya o te apply 11 lela no si e lola o so fo maloloina o so fo maloloina e tele na wenga na fai e tele o achievements la fo o ma o sa ma fa nga wenga fa tasi lava mal minister la fo ma fa le lisi minister e me o man na achieve le tolman after sanga pe fatau sanga talno yai fa pena fo ma tele fo o achievements in tono le o so fo maloloina ele fo ele le mana tu fo ele lava ele lava ona tele ni mea e maktua fa fainga tanga move le position le ole example le lava ya lauto fa le ataua ole mammogram ole mammogram le special x-ray le circuit suel ole ole suso ole sina porta mai tai no o loyal tau sanga lenga te atu nei o ki topa o no wa faile October Festivals al Samoa Cancer Society o nano loai wa ngau le masini na sai ai a wa lua masina talu ngau no fai ai fa tau se masini fo wa fai mai wa le mafai o langa ele digital masini le analog fo le manual also nei wa digital uma me uma o faile ia fa tau se masi fa tau rol me le mammogram tau fa tum rolu masina o suel specs fai mo RFQs fo le so my quotes alu tender sport wa mangtua a over ma le lima su wafel tau o se masini po se polo ke po se mela po se bokalame lava a donal tender sport o le whawhaintala o fionga. O le tennis board. E ato o te le kia e vaenga le whaangalongo mai le tennis board. E ato le ono masina. O whai tennis board. Wa fo ia a whai le taifonu. A le whapea, le ato o mal committee. Wa fo ia e whai evaluations committee. A whai lai si tākta tasi pekto lua. O le whai fono le fonga le evaluation committees. Ia e tō fono le evaluation committee. E ese le fono mua. Ia fono no lua mal fono no tōru rola wa belola i le bid, i le financials. E le nei process akoa. E ono masina. Sometimes. E makua fia whaatali. E o mal terminei lau fiona. E leise mea makrama whakai. Oh my God. O tangola ia. Creatia atrota from 10 months now, so nearly 12 months. No tangola whakai tai. Whapea, okay? La tangola okala ile private. Oka le private ile mammogram. Oka ya January, start the service ya March. Wow. So that's how fast it is for ile private system. E sa alu pufere whapea e tasile e valutanga te suiele palpitongo for ile o iPhone. O ministries tasi tanga te suiele private. Wafo e private. So na no uloa e tele e foine a la wa ma fa iai.
e te taunga te le se tupe, lo lima su wafe le, e le lava, e le, te lo masingi al whalemai, e lunga atu ma lima su wafe ta ala tau. O le mea, e te taunga nganga si i lunga le afo, le ceiling o le mea lea, wha lua se lau wafe pe wha tau se lau wafe. Le tupe a mai i le ministry, e wha toi masingi, wha ima to programs wha pena. Training. Wha activate le tenders board. Ai ming star a mai le CEO la ke fa so inga le fainga lo se la wa fe fa to me singi me fa pena Malilo. o lo ma fa fauna ia o no fa pela ia e fainga o fie pa wa lu na i mai lunga ni simea e lo tam fa ia ku la lo i wa a le mi noi mai lunga e le ma to mi noi la lo level le te ia o ma fu angala na no ma fa fa o lo e si lo se Malilo. e fo ia lu tono le palmeni o Samoa. Ia le fo ila wo ye nei la ile sa o il committee le fa fo ile ota ale fast le na ba ile na batau. Malilo. Tona ba il committee sa ti lo fo i pol fa fenga fa ile na batau ale fast party. Ia sa mato fa so ma iai to tele mato fa so ma iai ia ta tia do foi del parti male tai fono o la joana pe o pule muli na a mato le sa fa so ina me la noi e voi lo ai e ma fai e na bataula le a le la wasi lunga o le la na bataula pas le wasi lunga proketi le 2 miliona i tu malo Malilo. lo no winga ia le la o le a free ia fo maua le se lauta la le masina a tamaiti fa nau tamaititi lua se lauta la maua e fa el pepa fa nau ma pepa papitema ia se lauta la lo le masina se yo o lava ina tol tau sanga tamaititi. This is early childhood development. Right. And I buy into that. Wow. Because a le tau singa tamaiti i le tūlanga le amata ma le whanau si o tau sanga. O makwase lau pasene. Ele fo i la me e fa pe mai e fa tupe fo i le e sosoani ai i la onga tamaiti. Les e ui mai poloketi le 2 miliona le utu atu i tu malo. Malilo. No wing o se lau pasene e ma fainga fa tupe lea. Ia fofanga o mane lea wa tau noa le tai fono. O mea ai e tamaiti. Fafanga tamaiti. Tamaiti ia onga. O le tupena e sau mai tono o ploketi lea. Ia o ploketi la na tau wha longo fo i le fo ne sau noanga tai fono. O le fono wha vai o la iai ia pule nuu ma suita mai tai. O la iai tau na komiti a onga. O lo iai na ia old boys, old girls associations i tonu na. E whātala no ina uma, a whonge komiti a mātua, e whātala no ina uma, pe whawhewhea le whainga le whaasoa ina, le tupe le 2 miliona lea. Malilo. Le ngaka onga o tamaiti, pili o tamaiti, but o whanganga o tamaiti. E uma o se leni nei, o se mea o ngā tele, mo tua o fia lava, mele wa yei nei. O wa a whai e tufal tupe, whai le whape tufal ta 5 se lawa tangata. A whai to 5 la inga luafe 5 se lau na le pa mai lava le luafe 5 se lau na uma. E alu na ai a foi, ai au le polo keti. E au ngā le polo keti, lo tomo i tu malo, vai le tele o ngā luenga, mako i sa vai, mo footpaths, mo solar lights, o umang wha pe umai tele o polo keti e whai tongo i tu malo. Leo fa pe mai nisi le mo ngilako wife ngilako mo vao mo ngilako wilper ma fa pena. I think that's selfish. I think the project is not for individuals. They are for the community. They are for the district. If only if I projects of the district, if I saw I tanga te tongo district il mele. O mela na lau fionga. O maka o fia le mele. Be we say if I feel better. Wa fa ngā si o to my experience, if only if so swani I don't know another tower ale fast party. In a very small way, if only if I lay yai attack to communities, ma attack to so for maloloina.
through this mechanism here. Malira. So, ole mea lana, o whapea, makwasa lau pasena le mea lea. Because if I was sitting at the CEO, I wouldn't be contributing to another tau. Whereas I am actually now contributing to the discussions. The another tau was near the fast party. But therefore, to me, it's a much more better use of my time. Bjørn Saunoile for the Archbishop at Mass last Sunday, for my fine mail lay. Yeah, lay. I could find si me siliatu. So, on our for bear, a Saulay Archbishop. Fine si siliatu. Ilo le mele wa yene. Malo, Faftaita, Wua, Esselemana, Yolo, Fasoa. Yeah, mita fo le nganga bole loto awale lo va today. Not only the focus is on the early childhood, but part of that focus is the health itself of the mother that is carrying this child. It's all, if it's fair to say. It's all of young free health care. Yeltina temile maitangai itala fo iana ana baila au. Yeah, pena fo ila matamaiti. Tamaiti ya onga le a free healthcare uma to mo fo I malato fala all free. Yeah. So to me this is was tia lunga le si level la fo so fo maloloina o tatu tangata pe af le mele wo fai nei le fo ngai na batawa fast le wo yin nei. O lo ma fa fauna ia was lunga so fo maloloina e me si ona fo tau whaalonga mai lava I le saunoanga le atatai whono. E fo nei tam whaina aua nei pa whangata meiti I mo twisi ma mea whapena fo I le sukalaki mea whapena le maua CDs ma whamai. Ai tam whailava e whaifa ale lei healthy food I a onga e whangaita meiti a onga. E so swangi mai fo ela to mātua tutoia for him na manga to talk tomato for ne wesi ukama e mai so soani fa ye me ai tamaiti la onga mele la fa inel fon fa vai olo no winga la le sa luanga la wo fianga le di fo bai ai ono you're more moving to the public policy advice rather than the treatment of patients me va pena e te manatu e mawhaiole sui aile system e ala I tula fono e whaata oto mai le mo fono ma le palemene na e lo le nofo ai I Malaysia me whaia o lea lava e tele you know I think it's the political hierarchy that stops things moving in a fast pace as I know ipe sa melo tal no tuai e sa le alo fionga a limited impact as a form a treating a mai. So a limited impact. I aru lunga public health, male public health public policy, a tele low impact across the population. So only e mafaina eva ai for mai tasi. Ele lava impact na I mana se impact tele e sili le alu longa policy level le ta wo tele wo ta tala doa le mata upulea e mafai ele tula fono ia ona fa ton fo lau me ai o mana tua se tasi o ta tala doanga mo le feilo inga na mawai la ia leo se fa fita uli le fe ngai ma fo ma ile na vai tau e alu al fo ma ia malana tama I notebook e tusi ai ia I lalo ana lava itula na matua fufula I lunga ia over times or has that system ever changed because that was one of the things that we exposed from that conversation doctor sa ala fionga pe ole la o chiben me mo la na tono ala winga ile merging ole old NHS National Health Service by the Ministry of Health. Contracts le NHS.
ia isi ia contracts le MOH ia malmea na fo ilele wa tele claims more overtime for especially level more specialists ia wa uman for 4 5 na melele ia sa support my LPSC Public Service Commission le afionga ia nonu na supporting a mai makto e move file mele responsibility allowances or responsibility allowances lana e loto claiming ang overtime for mai ala ave ia responsibility allowance e cover umela to overtime por la la fa ikula ia makava mai sia la to expenses mana o cover umai tong responsibility allowance a fire se me sa all of fiona bona si ia lunga ina tong of telephone o specialist umai tong of fan mai o lewa se lawon se full wafe se lawa su wafe tau sanga le afoi e la tu tongi pa fa popo ia responsibility allowance so that is a huge achievement in my view o le le tong your specialist tong of fan mai le le the retention o le ni for mai le mo ia la for o I fa fo le I New Zealand ma fiti o e fa ila to training ai le ani for mai foi le fa pe rush foi le o e fa ngal ben ai fa fo foi le e tunu fa fo le ai le o fa yang ta to retaining al ta workforce il mele o ai le o tongi for mai la foi le o tongi o se for mai foi la lo mai la o si foi lunga la claim ala to overtime ala fo si lunga la to tongi e fa pena foi la ma tau soi fu o si foi lunga tongi tau soi fu e amata tu lava e nga amata e o anga ilunga fo ilele mo principal levels a fa se me sa o te le al swing ole tu tongi o fonge principal nurses I slai la le lower rank lawa o si fo ilunga la tu tongi ele tele sitanga al ponga la fental termine ona o le budget lewa le approving le budget pena sila fia wale mafa na move le termine fo le tongi nurses nei tonu a mo mai lo le malo ma fai lola ia on pasia le budget fai lo le tongi mana nurses nge umana na si la tongi on paper se tasio vai ngau te manatua sa tatala no doctor ai odo o le tulanga o I la tau nei wa fai ia private clinics ina ia iaina I tu la e tu wai ia la tu private clinics and contribute to the main national hospital. Did that work? Did that eventuate? Sa whaatanga kaimi o le NHS. Sa whaatanga le awhionga leota on practice ia specialists. E mawhai ala private clinics after hours. Sa whaatanga le temina nei o no koe whaamalo sia ma fo il pisasi me fo ilele o le or no secondary income. Conflict of interest. O lela o umana e foi, o umalanga whaatanoinga mai pisasi, o iai foi le guideline la o iai. E foi ne e lima tainai, mangtua foi o mai. It's part of their ethical responsibility. E teach. E taung le ngatal vai o mai, e whaia onga I atatua onga fo mai le iai. Peno e sila e lua tatua onga fo mai le tono la tunu. E mana mi e foi la fo mai, e whaia onga ina ia onga na, e whaia onga ia tato juniors la iai, e a fonge house surgeons, mo elective students, e tawanga whaia onga I fo mai la ia more experienced. Ia, o le mela na, o whaafengtane, ona ele mawhengto tongi fo mai ia mai a onga wha fo mai. Ono le policy le whaapea le hise secondary income. Al mela na le wa whange wa green e la iai le mela le new policy le wa iai. E mawhai ana whai a onga ia specialists. I mo a onga ia wha fo mai le a tātole iai nei. A e mwhaianga maua lako se le ni mai a onga na. Ai a fo I England nei e le o whaatanga ina le whainga lako private practice. Right. Ai o se ela na e whaatanoinga, taung whaatanoinga pe lava, e le taunga in a static me whapena. Ona whaita, again, o le retention tako fo mai. E whaunei a whai o se mea nai e mwhainga retain tako fo mai tono la tunu. So bad. O se whainga
private practice after hours. Ia wala whaatanga i New Zealand whaingal mele. Mo tamasani e fo i New Zealand o te whaingal wenga ile. I whangi University au Kilangi, whai aonga, i au te whaingal wenga i tono le District Health Board, o le consultant. Anga iei lava la wa private practice na i Remuera. E whaatanga i tono New Zealand. Ia, asa mea fo e tawanga whaatanga i nei Samoa, pao mea fo i le puipuinga, ia make sure o i tu lai whaingal wenga i fo mai tono whale mai. E taunga puipui, e tau e make sure a whai e valu pe se futau i tu lai taunga whaingal wenga i fo mai tono whale mai. E taungang na siaki ma verify a mea la sa whaingal wenga le valu po se futau i tu lai. I tūlau, ia. A umarala ngal wenga i tono whale mai. A pulai e longa taimi, po anu me whai longa taimi. Ia. A na fo ilele me pole fo i teo whapea ka le whai kūlara ngi whaingal wenga o le whale mai e sau whaingal wenga langa private practice le si whai kūlara i le whitau i lal melna Landi. i le tal whai. Ia, o le conflict of interest la o le talanoa so o itu le epa fo le ma le fia ma mention la o fionga le te lo taimi whapea ele o alu lo taimi. It's a conflict of interest le o alu a tolo taimi i lau ngā luenga. Ia a o wha i lau whale mai. Tātala no in mata upu le tula I mai nei lau fionga le rifo mai. Doctor, the epidemic now, or it's a pandemic now, of dengue fever, tasi le afe lua se lau tangata na ra afia I le lipoti a nafi. Wata tau ea o no o lo iei se whautautanga le ministry, po o le minister, ma le maa lo tau ave o lo iei teimile nei, for Samoa to become a state of emergency at this point. A ole I o ina te tele nisi whalawelawe tu lai mai. Okay. O tau sanga atu nei na I tatu dengue epidemic. Sa umala ia toe wa alu dal whainu mela ia toe a whapea wale se dengue. A toe saul dengue len sa wainei le na mali welta mai titi New Zealand. Na mata la titi whainu mela. The tele whainu mela tonga, for example, ma fiti. Ai la titi atu whainu mela, al mele weinei. Wa alu lunga tatu whainu mela. Wa le ala o mali o malista mai titi, le au whalonga atu iai. Ai, wa ato nei le tuiti ato tau sanga o whai lava la pata inga le sofo maloloina le tatu community. A me whaatama ia e me tu fuai namu. Wa namu. E le se dengue fever. A whaatama ia la mea lai le pai le vai. Lai tu fuai namu. Ia lo no winga la. Wa le fo ila se dengue fever. Ia aia fo... Among fo ila wa le wana whai community programs na, more awareness programs na. Ile ngata soi fo maraloina. Pa anga soi fo maraloina. Le fonge le Ministry of Education. Ia aleva atuale alu la vai lunga la fo o la fo ila mai vai la au e fangai namu ia fo la ma fa e limited dele le impact ole o fanga o me ole o fonge fumigation ia fanga ia namu ana fanga fo in tele ma na lo ki la fanga venga fanga namu fo le ia onga ma lo tu me fa pena ia lesa sao mai la sao dengue fever termine te ilo iai la wa ma fa iai it's a community action voilele e fa ma ia me life tu foi namu o fanganga o namu la wa tunga iai limited level impact ai la fo ia tamu ta fo vai la au la fa intal sanga ia le so fo malo loine se tupe fa tau mai vai la au should we declare an epidemic a tonu o le decision nata tia le acting director general of health ma basically o yelna o lawa tu mai nei foi o yelna tala no lawa I minister ia fa pena foi mal cabinet o la toana e fail tonu me fa pe ele ma failan o fa pe to a make down a declares epidemic e foi nei mang tu foi la ia le foi lo mal palota no we are if declares epidemic long we le feo that for final part lo va tai o tabu tele le tata le longa le nei fiafi u fa fonga fo I le atunu tata o lunga what are your aspirations if you become a member of parliament
ma le tu ainga tūlanga ma le level po o le fola e te manatu e si I ai ia le tūlanga o le soifua maloloina pe a te I ua whaamria ina lau o fionga Professor Dr. o se minsta o le soifua maloloina and working closely with the public policy area. Aftaila o fionga, yes I o tu iai to e ono vai aso ia an faile palota ia a tono le first week of September na ilo aila ia pe ua whaamanueinga ia tau mwhainga. Ai tatia lava I le a whai e pale mai le fast, ma wa whai no mela e for mai le government, the next government, because ole mea lava na olai iai, ole matu taltununga, the Fast Party is going to form the next government. Yeah. So tatia tu lava I le tai fono, ia ma e fo I o lunga I le level na o la tona e filfilia po ai minister o mtata SS. Ministries taitasi. Ia o te le mus o te le mana o fonne announce se me fa pena vai pule al tai fono I fonne o ai minister o le ministry ma le ministry. Ai fo ai o le mea wo fiai o le tele o mea le leia wa si ti lunga tato economy. Malilo. Wa te ila le ngata la o fonne o le navataula le as particularly lava for health. But o mea uma lava il si lunga o le o le mele apply le tax. Yeah. So electric apply le tax is 15,000, apply le tax is 20,000 tala. Inga la threshold. Yeah, this for me la mo lunga $6 per hour la for le tongi. The minimum wage. No winga la tele tama ainga o la o atu lima ainga. Winga o le ofonge o le minimum income of families should actually see a rise. While ngat ai whaamnuinga ia ai mangkua fo I la fo I isi whaamnuinga la fo I sau mai isi mea I fo intata. Pe la so fo maloloina le free uma le fo le healthcare mo whana wa onga. So to me, if I'm a part of that, I've already contributed to the discussion in Avatau. I'm happy with the way it's developed. And I'm sure there will be further discussions because there's some feedback from the community, but I'm really happy with where I am at the moment. Lango le taifono ma le Fast Party ia manuia matu tamo whainga matu forming the next government. Yeah, I am whainga no contribute le level la na. I don't want to imagine that we won't be successful because al mato e male yai we are going to be successful. Lo e le faso e lo fionga le launa fausia. I ono Dr. Professor Alec Ekeroma whaafitai mo le teimi o whaavanoa mai. Maua se avanoa e te whiloa ia tonu ma koreti mo moli atu iai o lo whaanga. Mo onga le lei. Ta talo ia sanga iane ai o le tai I lau fionga ma le filifilinga le atunu. Ai I le tulanga ua iai ia lau fautuanga. Mo le whaatautonga ni whainga whaavae le lei ina ia vave o na mau o le soasani mo le soifua malolo ina ia ma equipment se tau na whain whaafitai tele. O le mātou te talo, e manuia tele au Faiva. Tā te tala noa pēr, ia ma whailo I pēr, ai whaasoifua ia ma ia manuia lau a fionga. Ia soifua whaafitai lava lau fionga le ataua mo le avanoa whaauro tata tanoa I nea fiafi. Ia whaatu fo I mamalu tato tunu o whaafonga mai. Soifua ia. Ia le nā Samoa tā walunga atuai le taldoanga ma le fionga le li fo mai le laau le whausia ai ono Dr. Professor Alec Ekeroma o le soifua malolo ina le lala utali atu le mata upu le langa le umuno usingi ai le li fo mai. Peo no wala au ia se mata upu o e alert ai Samoa as a state of emergency le melo tanki fiva. Ma nei le tali le fionga
i le li fo mai. O le mea lena, tā ua tele pe apa is a community action. Fono whawai ia o whalongolongo mai nei a Samoa atoa a mata nei a te outou. Ioe, le fono whawai o a outou e whanga a kōku o kou whale ma tua lawa ma tua maota. Le mea le nao lo iai vai pe ono whatu swampy areas ua mawhana whala ma vevela ua whaingofio na tu fua ai le nam o outou le fono whawai. Lofa i lou lava i tu malo ma ta ngato lo outou lava nuu. Ia, e whaatino le nanga luenga. A community action from the fono whawais in different itumalo and constituency. Whamangalo se leo leo wauna, maluia tele au tau, le mamalu le atunu, sau, seu, si whanua, wa se e mai, le tau ave le ngā luenga. Le atau sa vea le nei. Mangalo mwhafoi, mai upo le ataua, tātou wheloai, e le ai tātou tele wheloai tai au. Ona whamalu lua tu, ei tūtuangi au. Le maalfia, wha le ainga. Ia, se i tātou wā aipea. Ia, o le pesa lei atou sa vea, whaamanuia atuai i a te oe le nei e fiafi. Lofa tele mo oe, soifua ma ia manuia. Wow, le pongisa, whaapeo na puniti o le la. Wow, le langi, o le timu fo i le muta. O fitilo na muenga, wa tofai, malo i mata. Fitilo fa i solo, wa le taua i lona loto. So e sauia, o le vai nulea e te tau mawhaina. Papu mai e le pauno, le whaamalu lea ua e laina. Ia whaamali e ina, pau o se mea ua au mawaina. Whaalango mai, i lo utau au e te mapua. Le fia ai, se fulu se nese I whaalawai. A o se ato whangu, pela vai o se papa mafu. A mu ia la salo, wa file mulo na masalo salo. Se ia lo famagi, Ola wale mawhai.